O te fasi sila tua toe amatalia nei te ona manga le fono au fai tu la fono. Malolo on sain mota e le toe tere se vaenga o lo toe. E fatati ese tatu tau on manga mo malolonga o lo sau no le fionga e sui pale mia. O te tapala o fionga mo le fawa wina o lau sau noanga. Raftai o fionga fong talai mo le fawa wina o le sau nei usunga fono. E wala le tatu ngā luenga whatino e mo foi on whaftai. Ia, i lau fionga e meise i o lau whai ngā luenga. Fionga whai lau tusi, ma sui whai lau tusi. Ia, awa foi tautua ina o le Palemene. Lea ua sau ialo le tali ngā sua. E o mau foi whasiri ngā malosi. Palemene ma malu. Whaua wa elu tātou wala wina le nefef. O fionga fong talai e faile tātou malolonga o mai ia le launga le neimtanga luenga ia iana amtawhai oi tulanga whatino lau whionga le whongtalai ia o le mtanga luenga ngā luenga e lau ainga ma tina te tele na tuele o pose lilo ia i le antoanga o mtanga luenga o lo iai e ona iai le pulenga o pela wainga ia ile ele e meise foi le ngate fale ia male aviation ia po vale savili fa pena foi ia tato utility services e ona iai ia le pulenga suavai ia e meise malo si fal tise lau fionga o se tala i leo te lenga o tātou infrastructure pe lava o na tā ua le teimeo sola le sile ai tū tā ua o le infrastructure e mawhai ai o na whaangai oi ngā luenga mo le tamau ainga mo se manuia o se atunou le ni lava i tā ua mai tā wina le taunga tā o le tātou infrastructure i e tele tūe e mafuai le tulanga lala lewa sila whainga malo ina i eto si tila yana whaing whawai ile le ngata i lea ia alwhatulanga ina o ngā luenga tal whangai ile o pose lilo ile tulanga na tupu mai ile tātou malo sianga whai tise e o lava ona manino iai ia le nei Palemene mamalu ia ile tulanga o lo ta oto ai mai le whaingo fie ia le whaamo moe pe ona ia le teimi nei e mo le si le whea o lo o tulanga mai se tulanga e ao ona manau mi ai se seleni se tamau ainga tala whengai e mawhai ai ona si tia ma ia whaale leia le tulanga uti o iai le tātou e le tise ngosi i le tulanga iai o lo si pei lunga le tamau ainga si tātou atunu si lunga le manao mianga o le tise tulanga whapena pei tai e le o tulanga mai se tulanga le lei ia le tulanga o iai a tātou wafi ia ma le tulanga o lo produce mai ai e polo o ngausi mai ai le tātou e le tise le si wila le vaenga e au foi ona toi silsila e le ilo te tau o i tūtala whengai e meise le pūlea ina le leio aseta ina ia mawhai ona e ngata ia whausia ia whale leia ma ia whaauau le whaonga ina pia ia o tātou ngā ruenga te tele nei mō le ati nai manuia o si tātou tano lona lua lau whionga e lo tilo ia i le whainga whawai e toi fitu na iai ia le whaatinonga o ngā ruenga ia po functions so fiona ia se o sai na wala o fiona le minstalo tu lai mai fa ula vele fiona te tai via fasa ia le mawatu se me vi fasa o sa noi a tatu tala no e tati na infrastructure le tatu tala no ngā luenga te tele e tai pe o awala wafu e tai pe o el tise
O atina te tele e whalangolango ia isi ta mai atina. Mai a tatu talolo ia atina te tele ia. E a wala te tele, e le kise wafu, tulanga umana. E whaitau miliona. E sao la le saunanga, e whaingata e le tulanga tau tupe. Ono le tulanga lea ue iai, o tatuanga e le consumption expenditure, vis-a-vis development expenditure. Le lau tatuanga e ina, e le consumption expenditure, ai oki ai le kako development expenditure. A le lau a saunoa le Minsta, e tau tele le tau tilo iai, e leanga o i, e maua mai iai ia seleni, mai le development, whakupe ai le social development. E le mawhai, o nga tina e le social development, tulanga tau waonga, tulanga tau whalmai, pe ale lava le atinai, ale atinai, e whalaolango e wale te tele infrastructure development. Ai mutua whaingata le tulanga lena, ona le ua esen mele o tatuanga iai o tatuanga e mo meo consumption expenditure e pela o mea ua mafuri iai tatua tinu le teimil nei pela se tulanga lena tau te le saunanga se koe kilkilo iai il fa vai o tupealu o le wanga i el malo. Alo, tai sa no lo fiona le te teritonga ia. Tu atu le no fa wal sa no lo fiona sui parmia. Aftai fa mawina ile nganga tu mut fa lalu. Manatu lo ngai mai le tulanga voi le o le fa ngai no tupe tua. E va tu fa ngai na. Ma ainga. Ai le fa nganga tatu tupe. Ia mo le ati nai. Tatu infrastructure. Whamawina atonue se teimi ia ona anga ia tule iai e wa lesi le vaenga lona wha ia e lai ona whale ton o tato resourcing framework o lo whatupe ai ia a tato infrastructure pea ona sao noa ia o lo o se leni o lo avatu i tue i tato a fioanga e ati ai ia o fa moe ina ia tina ona ua mata ona ia ilmativa a mata ona o tangata i fafu a mata ona le toi masani o tatu tangata i le ngā lulue ia i whātuanga lau te lenga lea lau fionga e la o tuese tala si taimi whainga whaavae tue ftunai ia o alfa tinongo ngā luenga a mese foi lau fionga le whaungu talai ia ina ia sila fo tilo technology telefengai ia mo lengata ina ia a mafai on fatino nga luenga fa wow sustainable ia mai se foi ia ina ia so swani ia ile tato renewable energy fa te tainga ia o le tilo ia pe ona ia ile nei vai tau i malo sianga whawhawina pe ona iai ia ma available i lea technology pe tai lau whionga inisio nei technologies pe ona iai e tātou solar ia e le o consistent foi ia lo lantou whaongaina ona e le tu mau ia le production ma le energy e maua mai ai lau whionga le whangtalai o nai vaenga na mua ia e amatai ona tanguta le tātou le cost of tātou infrastructure a o mai foi le tau o wala ia pe ona tau whai atu ia o le tūlanga lava le nā o ilo iai o lo matua tanguta tātou o wala fua i isi atunu o le Pasifika ma isi atunu o le Rangi lau whionga no mai leo li tūlanga nona lua ino nao te lenga tātou tu mai whapitoa e whatino ai nei ngā luenga ia pe ona iai le tātou infrastructure e manau mi tele le to mai
I le na o insinia whai wala, au so se tuai ngā insinia lava. Ia, e le wana onga lea, lau whionga whong tala i le na Samoa, lea tunu e whengai ma le nei whawhita auli. Petai, e ele nau ta inga, ina ia to sila. La whainga malo, ia ele ngata, i tātou waonga, ma i lātou atu, i Avanoa Whaskosipi Universite, ai sila foi, ia tātou waonga whamatata e sese. Pea ona silfia. Le me fia whasa o lau whionga. Ia, ma maria mai lau whionga e si Palemene, la tuatu le Vanolo, e tai o le tuangai, mo se me te whasa. Sanoanga le ngal sui Palemene, le anga i tonua i le capacity problems. Lana wenga o tangata o lo iai to mai, e le ngata la o masini. Tauna lava equipment whaatino e tātou ngā luenga au tangata iai to mai iai la le awala mwha iai on na whafole i tū lea e se whautuanga on mafuanga na o le mele o le tau wafo o tātou ngā luenga ina ia mawhai o na tau wafo tutusa mai tangata i tutonu o tātou atunu. Alona wenga, o le iai lia lato, o lo iai to mai, a ta wafola, e compete, o le mela tau e tiltil e tato, o le ofo e pitusili o le maulalo, a o tangata o la iai to mai, e tu sa pe tolua ia tato operator si iai, e le tūlanga lea o le fausia o wala. Ala le mea watupu. O le mea watupu e le matoa le vai. Lala le whawhitauri. Le tupu mai whawhitauri. E la wala le si umu. E le tāle whengai ia le vaenga lea na filfili. O le iai tātou tangata. E iai le to mai. O te leilo pen whapewhea na whaile tanda lea. Na maua e vaenga lea la tu te whaia nei. Ma o lea te lea e tātou whawhita au. Na al whatati atu i au te whatafu. O lesi lea a wala. O le tanda le lei o tātou ngalwa. Nā whionga rung whitalai. Ia. Nā. Se on sa imara lau whionga. Ia, se tuatu le vanoi le. E popo si vaanga le whapopo na o hueda sa tau talai. Se me fi ma whamamlama po se me. Ia, me fi whasao. Ia, se sa. O tātou awala ia pēna tā ua. Leavoisa au tau talangia le tātou atina tele infrastructure. La wala le anga isi umu ma tātou alawa dam, ma tūlanga whapena. Na le pe e matauina. Poloketi te tele ia. O le e whatupe mai i mo meo whatupe e whawha. I ei le ATP ma the World Bank. I ei ala tō qualifications. I ei criteria e whata oto mai. I le taona ausia company Samoa. Ia po company umai e tau wofo. I le whaingo ngā ruenga nei. Tam whaila ia o nā whia tono o le whitwhiringa. Pela al mele tula i mai. E o wala le awala le anga isi umu. O le tau wofo e maua company le mai Asia. Ai pei e leo ausia tātou company ngā waa ia mna o mia. E le World Bank. Ia ma le pole ATP. Le lau te fundinga ngā ruenga lea. E whaisi maua lunga ma ausia ngā tā. E tātou company. O le mele au tupu. O leo te vai atu ma le maua wa per company le fausia ina nei la wala le anga isi Se company e la toa ia mta vai omo construction o le o fale. E le tiring na to ngā luenga construction mo mo awala. Pe o le mele se to e sida i tūlanga ia. E tau na fi nau malosi. E fatupe ia so san me fole ma wai tupe nei. Ina se to na ia la qualifications. So wale tau te malama uma a ngā luenga ia whaatino tātou company Samoa nei. Ia lau tātou mulmau nia siri mamau nai lo ngā luenga le whaatino nei si Ia peo tūlanga na o na le foi si ati na e lumana. O le i whirwhiria ia ni ala company.
ina te ho wo te tula I mai na tulanga pe ole fa poponga le ala o fionga le fon fetala I le mtau pulea ia tu le vono lo fionga sui palmia ia fa ftai fa mawina malanga fa lo le telenga o tuanalo mo le silsia le tulanga o le tauofo a me se foi ia to mai fa pitoa fa te ne fa moni le vaenga pe ono tom fa tu te mo solo ia ile o ato o se capacity technically ia io tato insinia nei e mata ile tulanga o le designing o tato wala o sit fia ta ua o le ato o le ia o le tomai mai lava le tapenanga e o le design e o lava I le tulanga o le fausia ia ma tulanga atoa e moni o lo ia le capacity tonu tato o tunu le tulanga me fainga luenga tulanga fa pena ia pe on sa no pe tasi pe lua pe to but ele o mafai e tato ona fina wina na vaenga le vamale World Bank ono le tato technical capacity internally e feo fo sto lei me fa sa so dwai se o sai mano fionga sui so palmia tele mtau pulea le ngal tato wala le lo atu nei alu le port amata tu malifa ona tanole o tato ma le World Bank le fengol tenda le finau le o tato e na le tasia company le tu tonue na te ausia tulanga ia ai isi company am fai ona joint venture fatas e fausia le watu le I malua e tau o ele malai valele na io ina le World Bank tu fatas ia lo company tot e afia male company la ruri out ia le alanga mangia la foi le fuafuanga na le fina o tatou o lea ua iai ia latou nei sa fausia le tetele faatupe le bank ae o le faalavelave le tupa o ke le lo pega faapefeaga ka sao mai le kampagi lea le faiagei le auala isi umu le ua kele ai faafikauki alo faafetai ia faauau saunoaga lau fionga le sui palmia masalo lo misi le fafonga pe tai le ituangai le amataga o lau folosaga le tau o tatou auala oe taua ia o le tenda ma le tulaga pena ia o le taula tau e ona tapena le malo se fuafuaga talafegai control ai le tau auā o le taimi nei ia ua tuua le tatou faatinoga I konkalate asau ar konkalate tau tapeano tom fai atu luas fultausaga talu ai sa mafai ona faatale auā le lua la wafe pe tolu la wafe le kilomita taimi lenei ia ua atu al miliona ve faasao lau taua lenā lau feoga le fogatalai ia ina ia atoatolu tomai o lena te faatinoa I galuega malaga faaloalo e iai auala ia matou talanoa atu ai o auala lai faatupe mai fafo e ese ai ma auala o le ai fai e tatou o lona uega afai o le faatupe mai fafo ma faatino e tatou kampani o le ala ua iai le quality lenā e mafai e tatou kampani na fai ia tatou auala e pei fai o talanoa atu e le faamāʻaina o le auala lea le olatu le malua e tau o I le airport e le talanoa atu I auala ia faatino e fund mai e company o ia faalapopotoga mai fafa ia malo saunoa ia ia lau feoga le fogatalai tatia maia le la taum fai atu ai faatino lenā vaega mae pea ona taum fai atu o le tau le ia I le taimi lenei o le mea faigitā lanā mai ina ia moni le tatou tuto tasi e te tau e ono le tatou silasila I auala talafega I aua pea nei o tatou faalagolago ia tunuu mai fafa I le faatupeina o tatou infrastructure o le atoaga lenā lau feoga o le tapenaga vaialofa I le lumanaʻi pea ono tou vai atu I le auala le itua e 4 kilomita ae se 15 miliona lona tau e lē taugofia
E o whai ala isi a wale whapena. Aore nau nau ta inga. Ina ni taunga tā tele. I le amatanga le reform le na. So iai. Sa iai le whamu menga le malo. E le ngata i te tonu le loto i le tonu le. O le tātou mtanga luenga le design. Ai mai se fo i le sapalaina o le tā. Ia ma le maa. Pei tā i na umani. Ua outsource mai tua le design. Ma le tulanga le lau tātou taunu le taunu unga le na. O le taunga tā. Mi fono ena whai le lua whela o whiunga. Le la e ele nei tengi. Le la e tau ma whai pēra no tau whai atu. Tau to ilo ilo. To ilo ilo i tūlanga tala whengai. A wā a le ma whai ona whatu peina. Ia le mana onga le lima sul walu a wala le nei fona. I le ma whai, le ma whai. Ona whatu noi nā. Pe tai, ia o le tau whai atu le nā. Le si vaenga e tau whai ai. Mai le to mai o le planning, fua te tau. A mai se ale tātou asset management. Tā ua i o le vaenga lea. O si vaenga lea pei sa tele aina le manatu ma mawhai ai. A o le vaenga pitu tā ua lea. Lau whionga le whongu talai. Le mai ai o le tātou whono i lea so. As whareile. Sa whatino ai lea se singa le. Ala neimtanga luenga. Ia ma le pulenga flau inga lau lele. E la stonai. Sa mātou lea sia wala taitasi pei ona mori mana o mai ai. Pei tai ina ia asi uma le tele o awala. O le tū lea. Awala lo i lalo o le pulenga le. Ale pulenga o flau inga lau lele. Lau whionga. Whale tonu tūlanga o e conditions tatu aseta. Mai o le tala manino le nā. I le tūlanga o lo ta oto e le teminei. Le ala lea e te tau ai ma le tā ua. O le tūlanga tau asset management. Ina le ngata ia iai, i la tau e ilto mai whapitoa, mai se lava. I insinia, e iai lo la tau mai whapitoa. Le ngata i insinia e fua mamau, tūlanga tau se leni, a mai se fua insinia e iai le tu mai whapitoa. O atu ainga, whaalelea, e whaatino ai, ia nei awala. E iai se, e se avanoa e whamatala wili iai, I tā I iltal tonunga. Ia, o lewa no fale sa tu ia maari tā ua. Pā tātou whātusa lava e le tūlanga o ta oto aia tātou wafi. Ma o si el tise le nei taimi. Pea ona si la fia. Ia, e peo tūlanga laulo ta oto aia. Ifo ile, tau sanga lua fe sufitu. Ia na iai se aso te au walau mai. Ua pepe umamoli o le tātou malai valele. Ma mau ai. Ele o iai lava se tūlanga asset management. Whaatino le vaenga. Sa ta pena ai whaing whawai le nawai tau. Pei tai e o mai le teminei. Ia o loo whito soa ia i le tupe. Ia ma insinia po wheta oto ai. Lau whionga whongu talai. Le nganga le nai tau mwhai atu ai. Ina ia le ngata e whaasaoina tupe mai tātou ngāluenga. Ai e ta pena le lei whainga whawai. Ina ia ma whai ona si I dunga. Ia le lei o tātou awala. Mo le paia o le Palemene, te lei lātou o ena te talo mai. Ia autou awala. Ia o loo whaamamawina uma mai eile nganga. Langa a te talo mai ale whaipule. Ia manatu le I o le awala ale si whaipule. O loo sila la le tātou. I ona aseta. Awai awala. Ua matua onga le whaale tonu. Ai te lelo latu sao, I lo tatu tu mau ainga. Ina ia mawhai o na awe le whaamua mua, ia I tūlanga tala whengai whapena. Ma matai o na whau mai, ia le tāpe nanga o le tātou a seta ia wala. Ina ia tūlai mai se tūlanga tala whengai. Tele vaenga e whare tono e lau whenga. Ia e pēhea no whai atu. Ia le ngatai le tau, ia o le tumai whapitoa. Mai nai o tātou alum whanau o lo tautua ina ia le tātou ametanga luenga. Lona wenga I tā ua mai le planning e o lava I le decommissioning o la seta e te tāua na tilo iai ina ia maua whaamaumonga talwhengai e improve ai tātou aseta. Lau whionga o le lona wha ia pēa no tau mwhai atu o le tātou resourcing ia po le whaatu peina ia o nei a seta. Pea ona whai atu I le point mua
ia ua alulunga le taulona uiga ua mata ona tatou tilotilo ia i le tulaga e faatupe ai ia tinaʻi atinaʻi le taugofie lala lea ia i tatau ona toe silasila le malo i faigafaavae ia i se faiga talafegai faatupe ai pea ona silafia lo iai tulaga tau fiua levi tulaga faapena peitaʻi ia e loo iai foʻi faamuamua a la faiga malo tuanaʻi ia i lona faaogāina o la silasila i le faiga malo ina ia talafegai le avaega me vi fasao lau fionga. Ia, se tūrei mai lau fionga le, tai roi tuangai mo se me vifa. Pea iai si toa lea e tūlei mai saunanga a sui Palemene. Ese a wala. Lea e a wala ngā lue. Iai foi a wala al malo. A wala ngā lue la le tenda au ti tua e fa pena foi ma wala e te tele el malo wa kele foi la ka kampangi le we yai kampangi nga fakia nga luang kele ma kampangi nga fakia ya nga luang laiki ele nga kala ingi polu ai fa pena foi sa vai o le ku uma la kom singi le ku uma au ka ka wala ver ko mai ele mol meo le fausio a wala le tulanga na tau tele ai le mele o le tenda auto a wala ia toi fo ile mea na iai ia maua ile avanoa e la tau al tulanga le ile tau tatu te lo uma a fai a kua ile vaenga o le a wala o tau na o le lima selau iata ka maua ile nga ka lima selau iaka uma o tulanga le fa pe mai e tilo i fioanga o fioanga uma i lima sfulu tasi tu malo e kawa uma i awalanga lue i la tuatina e le se tu malo e va pe e le fa taua i a la tua mota e tau anu fu te tau i a fai uma awala tu malo. Ia, tuat pere avano rau fionga Palemene. Ia, rau fionga whamamona leitu o lei ta penanga malutanga. Ia, maria whenoa alo whinangalo rau fionga sui. Olo tulai mai le whaula vea whale alupo. Ia tuat pula vano la se me via whamamlama lo whinangalo po se me te whisau na whamamlama whasa. whamamlama mole lau fionga. Whaftai Ai tau lau mole avanoa. Lau fionga le minister. Whaftai tere mol fola sanga malama lama. Ia e tā ua e pe lau fua whaatatau, pe tasi kilomita ia e aluele miliona, vale miliona, ma le tolu tesi, ma le 5 miliona. Fie e whaai loa atu mai, whaamama a venga. Whale alupo, e 4 kilomita e mai yuta, sau mai yuta la awala al main road, e tau lava i tai, le whale alupo tai. Ole talam le leimo oe. E walua ma le afa kilomita o lawa uman whaata. Alaila iei vaenga i leanga lava. E lea whaina. O le sila tasi ma le afa kilomita le tau i tai beach falles. E ma sanya na whaatia ingai tourists. Ono leanga la awala. E toi fo ia iaisi. Ia waila na o le tasi ama tesi ma le afa kilomita fia moe se awala tae alu i whale alu po tai. Tere i tourisi. Tere il fia o tangata. Ai taua i lava lau fionga oere la au o mua toi awala tai whalalu po mal whalo lava. Alo whaftai, ia ono le mta sa sauno i ele sui o whale alupo, ia sauno lau fionga sui i Palemene. Aftai tele lau fionga. A tonu e i te mana tua ele talingalu o se tasi atu nu sa fata. Sa ta pena la uma e te ia sau fai mai ua fai mai kapeneta i le whaia. Ana tue le whapenal ni vai tau. I le tulanga i launga ta sia uma pea no whai atu te ele ia sita i ta sia. Au le nganga iai e tātou i loa le tulanga o ta oto ai a seta o awala uma le tātou malo. Aisa e iai le mana onga e launga ta sia ai tangata uma. Ia o le ooi le ainga e ala i le whaonghai no tātou awala me se wela tinae. La nganga le lau whionga ia o lo tau ta pena ai whainga whaavai tal whaingai pea no whai atu.
ia o le tulaga le tāua ai ia le tomai faapitoa tomai faapitoa e ai le fesili na saunoa ai le feoga ai le saufaapito i le asfareile i lana saunoaga ma e tāua tele lea saunoaga so matou faalogologo saunoa ai le tulaga faiga faavae ae maise o lea le faiga faavae e mawhai ai ona te pena lelei ma whaatupe umai ia mana onga o le tātou infrastructure lau whionga e whaingo whia o le tati ia awani whapokikia e ti nae o le infrastructure o le tali nā lau whionga la ngai tele ai ina whia ile tūlanga o le pokiki peitai o le vaai mama o se ngā luenga i te tau o na fō ia nei le whawhitauli. E le i titi le whawhitauli o tau ai, o iai nei taimi. Ia, peo le nganga le nāla o whionga, whamawina le nganga tātou kongkalate loko. Mai, tūlanga fōi nālo te tilo iai. E le ngata ia develop le local contracts. Ia le lei tātou kongkalate, a pool of contractors, ai ia sili ona le leile malo whatinonga ia ngā luenga. Nang whionga whonga whtalai. Ia, o nau mai le tātou resourcing, ia pēa ono whai atu, mana o mia toi sila. Ia la ngā tupe tala whengai, whatupe e tātou infrastructure o neima le manai. Ia, ona, i tātou i tūmalo teitas, ia pēa ono whai atu, iu whamawina, telo tāru sanga i tūlanga tau awala. E le tūlanga tau suavai, ia o le asa sauno iai, nisi o sui whai pule. E mai se lava, ia i whai pule, nisi o i tūmalo. Wa vai maunga tolu, whasaleanga tolu, sanganga tolu, whalea lupo, whaleata, whalauri lua, ia ma le telo i tūmalo, lo iai manaonga. Sisila ila o whionga, ua ono sutolu tausanga o tātou watia, tātou tutua tasi. Alufo i lunga le tātou tamau ainga. Peitai, e leo whamalia ina lama, ia le whaatuptupla e o tātou tangata, e ala i basic services nei. Le ala o whionga o le tau mwhai atu ai, le to mai whapitoa, la tau te lotea, ma fuafua, ma tapena, tu langa tala whengai, ina ia tali mai, ia le whaamoe o tātou infrastructure, i le lumanai, whaamawina, ia tāru sanga uma le tu langa tau suavai. E, watu pēa se whataitainga, lau whenga ronta lai. Asia nisio au wala. Lau wala e mo ia, eo pē rua, pē ere atua se lima sifuru tā wali raso. Nai lo le whau atua le awala. E mwhai ana atu whai whalea la vai wan me mo mualea, whai ala vai leto sang, tantanu na ia le lei. E le tau whataina. Awao le mea tau, e te tau ona whiololo le tūlanga o le tātou payment. Me whai o lesi tau sanga, watu lesi tanu. Lua tau sanga, watu lesi tanu. Ina ia mafia fia le leita, whatoa whata. Fuafuanga na, se whele tupe. A lai whamalia ina le tele o tātou tungata. Peitai, a ave i tua i tātou kongalate. Leo te lenga, o le whai atoa le wala le te metasi. Le ala le lau whionga, ia, tātia mai, la ngā lue ai, tā ngā luenga, ma le tā penanga tala whengai. E ai nei me tā ngā luenga sa mai o lato finangalo, i moli a wala, ia, ai mai se foi, le tūlanga, o iai le au nanga le PC, ia inisio a inga wa mu, o a ngai uta, tūlanga tala whengai. Pea ansi sile le, tātou tala whatau le tupe, o na wa iai tupe soasani, ia e soasani ai, i tā penanga na. Ai se na au whamatongi ale tūlanga, o iai le tātou IPC. O le tātou install capacity te mili nei service ai le tātou atunu. Pe ama le fitu su wha megawati. O le peitai,
o le output o tātou production. Ia po le tise maua mai, ina ua ola tātou wafi. O le tolu sifuru ma le wha, e ka wati. A o le peak, ia po le pito I lunga lea o le capacity, e mana o mia le tātou atunu, e le tolu sefulu, I le tolu tasi, ia me ka wati. O lona winga, e tasi a le afia, e le ola, o pere si vaenga le tunu. O le ngonga lea lau whionga. Le ala lea tā ua ai, le tamu whai atu pēa lava pēa, e le tō mai whapitoa, la tau te fua inga te tau, whanga ioi, lea tūlanga o tātou infrastructure. Ea, o lea te lenga lea lau whionga le whongu talai, ia le tamu whai e tali atu mana unga I tele, o tātou tūmalo, o lo iai fo ia, mana unga I tūlanga o le wafu, pe o na iai le whaloloto inai, ia o tātou isi umu, pe ona tā ua, ia pe o le nganga le nā, o le neimtanga luenga wafu, o tau langa, o le ele mana onga le nā. Leonga se mea ki vasa. Palemene. Ia, se tūlai mai lau whionga le, mo se malolonga lau whionga sui Palemia. Sano lau Whionga le Minsta, tai tai ritu atu. a sui Palemia, le tūlanga o fuafuanga mo tātou el tisi. O le mea nā lai o nā ave tātou wafia mai tanu ngā manono, e tu I tai fianga. O le tūlanga o le noise level, o le pao wafi I tanu ngā manono. Nā lai o na ave mamao ai ko ngā vao, ia o na tai mai ai lo leo o mori nā. E le aise no fuanga e la tātou. O na fausia leo tātou, o tātou wafi, angai I le I mo meo o le afo e le tise mau mai le vai. Na o tātou I le lima sfulu pesene whai ona wha el tise mai le vai, ma le wind power, ia whapefo I ma tātou malosi, e mau mai le la. Ona whaolau lai leo le afi ina, ao I teimi, e whale tono, ia le el tise lea, ona whakaaki ro leo, o afilana le sa ola ia, whalau soo tātou moli. Ua tupu le demand, ma ua mo mia I pēr le growth, o le mewa tupu, ua vesel tangata na, ia insinia ia na whawhaingaluanga. E siaki ma maintain lafi I utai I fianga. O le ave senga lalena, le nei ngā oke eka ka wafinga ngā. O le meo te talanoa tuai, a to e mainta tu wafi le lei. Te tau ona wa ai le lei, tangata e nofo e maintain na tatu wafi. Ia wane to e tupu malimele na tupu. Le ua kiri a whainga I kākou I le kisa. Malo sauno lau whionga, ia. Se tu atu lewa no ia whale ata tolu, la se me... Haftai, ia leo se me fia whamamlama o I ngaluenga titele. Me fifa mamlama sauno. Pe se saunonga, po le ase fuafuanga al tatou malo, le wafu le sa... Le anko afio mai konkaluai o le amata. Iwa yusu. Leo ha la fai ngongi le wafo vai tele anga le manga o Iwa yusu. Po le ale se latest o le ase kala mai le wafu le ko sila mo ka ko vai. Fa ke le fa le kongo le ofi ka ko wafu lai kai. Sa ki nga ele o kong. O ka o nga vil fa mo mo ka ko malo le nga ka ia adu ngol ka mau ai. O nga adu nga ke le so swangi mo ka ko ya ma fa la lap. Pero me lau whionga sui Palemia. Ia, olo iei whau I la vea mai whasale le anga tolu. Whastai tere lau whionga le Minsta. Te rau ta upu sa. O le ale uinga lo whina o se mi fifa sa o ope. le vaenga le matu o wala si mafu le sa pari. Ia, sauno. Ia, na o tatia zi o tafa. Masalo a whape ese au wale tau sanga ina lau whionga mara mitanga ruenga I wawai ai. A wele wha mua mua.
o le awala si male po le awala papare sa pari o te renga luenga malo o fai e la awala le falau tele ia la la o to e tafe fo le vai mo to sauton a inga ngai au tafa mo to ia fai na la vala o fiong mai te watu na o fanga solo le awala le lan masalo ma singa talwai le sa tafe ai fo di sita vale tonu le awala le ina ta tia tu ta fa ta yo na wai fu fanga ro mama ta tu maloi awal nga lue i vai tu na fa fa ai o le tau sanga le nei tu malo ha mole pe aves fa mo wala le langa e le ia ma si sora sa vai e sa mai o le tu tane ma le tu il lai tu e le so poia la wala le o te o tan no tu la fa pena o le matu tu malo ia sa vai a tu fa pena on na finga so vai e le wala tu le ma lo fa ro fa tai do finga fo tai ma lo fa manatu lo fionga i vaenga ia sa no meno fionga sui parmia Aftai, ia, ufa mawina le ufionga, ma le tulanga iai. Ia, pea o le on tau fai atu. Tono e se teimi sa so. Ia, po se tau sanga foi am faianga, design locally le tatu ngaluenga na. Ia, pea iai to mai whapitoa. A le ufa mawina, ia, wale anga iluma. Watu pese whataita inga o vaenga iai. E peo inai ele tua moa ele le vai male nu e fea ona pama ma fa male pe nai le fianga ai mafua mai ia ona ua o matana tanu e tangata me sa pesa tau lai mai ele vai but slowly le na anticipate tele ile sam so lola le vai ua ia walu loi ia mfa le tono le fianga fa pena foi o le tua moa tau susingo amo le masani ona faina fo e ma fu mai tan e se vele tali vai na fai e le tala fengai e fai lo le tali vai io amata ona peye e o pongi te tonu le vai ona ma lo si lo io il pressai e una e fa tu poi lo pe fea pe lo winga na ta u ai to mai va pitoa e ai le ministra sa mato unha luela ia e o mai foltausa o le ia se tono se insinge fai e vai un marco e pokiki lo le winga le ngang ia ina ia to mai le fautuanga tal fengai mai ai la to e ia to mai fa pitoa le ngatel matanga luenga ia ai mai se foi ia fai un tal fengai ona o le tulanga le ia e unga fianga te mau ainga ai mai se foi ia o nanga lau fionga ile fonftalai ia o le o te lenga le nā asi mea upua le peo na iai o iai fufanga le whainga malo o le tulanga o le tātou utilities tātou swavai ma le PC ia mai se foi a tātou fisota inga o au nanga nei e le te tau ona tu unia i lalo e ona earn mai iai se tātou tupe maua aisa o tatu to mau ainga fa moi runga ia o matanga luenga le tolu na nganga le na ia o la sila foi pe no tom fai atu temi o sola to sila fainga malo ele fetu na inga tala fengai ina ia mo le fa mo afioanga foi ia o lo pongisa ia pe ama le 2 miliona le tau o le tisi e alu ia ile fa malamaina o le tātou tunu, e te tau on wha malama. A le memo mua, e te tau na ola, tātou whala marusianga. Ai, tise. Lau whiunga, ia o leo te lenga le nā. Wha moe o le nemtanga luenga. ia se tu tu rewa no te tairu tu ngai Tau ale, tau pule sau no ia le sui Palemene le tulanga o tātou atinae. O le atina e makua sili o ngā lifia i lunga ka maai ngā Samoa. O le atina e leo tātou wafu i Vaitele, ma le wafu i o ia sau. Whawhitauli o sau, o le eise e le lava le avas e o mai e tono, e ofi mai e tono. Ia waa. E le kiki asi me whai nā,
ona whatu am whailo lea ona tala asau I watu tele mai o le lumalai le nā o le tū I sifo o sa vai atoa whapena fuilai I sale longa whawhitauri o sale longa malosi tele le sau o le au ma tanu ai whapapau le alawaa pawana le me tau tele I e tawan whalo loto taimi uma a o pia e makua kelea whale konga tusi le tat le insignia e le 1972 na whautu e nai tato malo le taimi le nā o le wafo le lumalai o Samoa mo le atinae o I vaitele po vai usu foti ona tei e le ngate ina le titi ai o lo o subject o lo o safa il mele malo si le au le ala na mo le afa mo le tau sanga ke le au le sau la sau mai atu I fafo e ola I mele fainge mo me o si mala e fainge le ka fia I le au tanga sau la lo sami o ila I vai tele po vai usu e le a fia I tatou le au o ina la le lumalai manuia Samoa le sa ave o I saina pe mawhai ona la tu whatu pēr I mai saina la tu whatu pēr a te ilo ua tulai mai whawhita auli le ian tulai mai le misela ma whamai o COVID ua koe kolo ai le makaupu ia so o mai mal sui inga malo tulanga lana al whautua il tato malo koe kuri loa makaupu lea o le lumanga I ngā Samoa o I wafu I elua. Malo whaftai, ia, lau whionga sui Palemene, whai umai saunoanga, lo matau atua, si ui o lau saunoanga. Whaftai, atuno lufa mawina malangang whaftai, mō moonga o le te tai ori tua ngai, ia mana nai tua o tātu mauta. Sa lolo ngalo le whionga te tai, sa ui tutonu, au tau pule le wafula, mai le vai maninoa, ia, e uma taipei au mulwhanua, e uma tau sanga o le ola, o dredge, o tau ese le noni, ia e tatia ia se tātou whasoa I sisiasu, pe a ngā I whatino lenga luenga, ia I se tau sanga. Whasa, o manmatu tal normal company, ele a tol toru masina, la que stretch a koa ile ia le I vaitele ia la to vatele fai ngofia na la to fai ngalo galea ia tau to mai alo fina ngalo tai lo tuangai ia o sei a si e fono fa fai fa vai al malo ia mar fai malo fo tu la mai nei kai ia sono mai alo fiona sui Palemene ia mana to le to ese tala au le non e sau le I penon fa penat lo fiona fo te lai la I fai se ngang fa tai tai lau fiona mal Palemene I le ngā luenga I le nei vai aso mai se foi o fiona I fai pule ui sa sau noa ia wala tau so foi ia le nei mta ngā luenga a wā e tau ma fai atu pamaliaina tātou atunu ia tinae tātou atinae o lo tau ma fai lava I le se leni o lo ma fai ona whatino peitai ia e ma fai ona ngā lue ia mautou fon whawai so ni atu nisi ngā luenga I nei e ma fai ona whatino ma le lei o whionga whong te lai whai usa mātu tala ne whiafi e nganga whawhitai e leo poi le lilo e le nei pai inga fau ma le ngai mai o le ainga o le whatuatua I le tua Samoa tas e whaleo ai le nganga whawhitai ia e le ainga vai whawhai ma le au lango uma Samoa nei mātunu e mamau whawhitai
lau tau langalang. Tai atu le whionga le li Palemene le laule le mali e toa. I lau tau tau langa te tali. Whaftai alofa, o lea wa tulai le tātou whainga malo. Whaftai atu, ai o le kāpeneta, whionga I whaipule. Ono lātou tapu inga. Tātou a inga I so se matawhale, I Samoa nei mātunu e mamau. Sunga I whawhenga inga taulangi mo tau whaletua. Whionga I teitei whono, ma laulau a whono. A inga o mawhtanga teitasi. Ai a tupu mai e mwhale polu, lo tau no piai, tau tua mai si o tātou a inga mai ang whaukwhai, whawhitai tele. Mai si o tātou a inga lango lango, I a inga uo marau mea mamai, o e sa awhiwhi o mai, a wale wha moe o Samoa. Whawhitai te tālo, whawhitai alofa, whawhitai le anga le leifoa. O tali le atua, I la o tau tau tua ai tau marele. Lau whionga, poftalai e fia whawhitai asio mātou tu malo. Whalea lili e sisifo. Fiola la ngafa malalo nofo. Tauanga ese e te oe whalea lili. Ale au whainga luenga te tofia le tua, le sua lau sunga le toeina whatonu. Lau sunga tuna moso yo sia malfatua ya Susano. A sunga I prestene, matai tayo e kale sia o lo ngā lulue, I lo tato I tu malo, mautou whaletua. Malo te talo whawhitai tā puai. Wa e manuia ai whaiva o lo tato I tu malo. Apena fwe lau whainga rua te tofia le tua. Sio nou, lau sunga le tone wili, malfatua, a lau sunga le kia kono whalongo. Malfaletua. Fale taua malfaletua. A lau sunga le tau simtanga ruenga. Whawhitai tele. A le loa loa, o le au na le tala le lei, lo tātou I tu malo. Mautou faletua. Whawhitai talo, malo tā puai. Whawhitai talo whamanuia. Mo whamoe moe, a wale sa iringa malo. Pai ei tapa au mainga, whalau polo lo tātou I tu malo. Fio alo whanene, o soli mainga, no wha swafa mau tapau, ala tairi filufi, taulau neu, man whalu filufinga. Lau to whatalo mangao, malu lau sona tō, a alpa ia la ingi satalo. Malu ia te oe tawanga se ese ia whale alili, a alu tūtua whama, le loto I whale o man Samoa, ua whama alo whawhitai. Whawhitai alofa, whawhitai manatuane, I se whatau waa, awa e mauta I ke whau. Tai lau pule tō fia ala I lau whiringa. Whawhitai tele. E wina luta le angai mai le taunu unga. O le whamoe moe. Au whale alili ai o le nuu, le ainga. Ta alo lava tama, au le uso. Whawhitai uso na sa mātou tau wā. Lau tō whasia, ea lau tō whātu mana wāo. Ai mai se lau tō whā, tui loma, lands. Whawhitai whātoa, whawhitai sa ili mālo, mo si o tātou I tū mālo. Whawhitai li paia o tupu mae, o le tātou I tū mālo o lono, ea le no fua swafa. Whale arilo lo ai tau malele, mai atunu mao. Ele lilo ila lo, lo tung lau tung ngā luenga alofa o si o tātou I tū mālo e mai se lau lango o le whamoe moe o le whaipule lau whionga le whongtalai tāru sia e le neipi tū le tū mālo whamoe moe sa whenui au ma le tofi o le whionga e a whimono mai awa a safo o le whongtalai, fia whawhitai a inga wō mai masani. A ale tāpua inga e ka le sia I so se whata whai taulanga o lo alo lofa e tāpua I mai. Sunga le teite whongo le ka le sia, sunga le toina ia e le whatu sā,
ma lo fal tua fa tai fo tua fa tai fa malosi songa fa fa pensione ya fo tai si manu mal fal tua fa tai te talo songa fa fa to ina ya pesta wa mal fal tua ya inga ma lo ta pua songa to ina ya simeona tai fu mal fal tua ya lo fa tato pulenga isin sifo ma lo te talo lo sungal te konto ina lo sungal fai fai ya nepo anai mal galaxia a se tato o lotu peta ya lima mal faltua fa fai te talo ma lo ta pai le ngalo sungal to ina ya auto mo aulu mal faltua ya feula le galaxia aya sa tuala mal tato no i festo fa fai ta pai talo nai matua fui mo nonu mal tinaya lau ya stadia fa fai ta pai uso mtua fa fine mainga o lo te talo mata pai mai i tafa fio le lang fa fai tele fa fai foai fa fai ta pai fa fai fa uso o le pai inga lo na lua o le lofo le tua i la auto la lango te talo ai nga uma sa mo nei matutuila so se tu malo ma so se afioanga ele ngalo la auto ta poinga ai mai se ele anga ia tu fa tu ile tu Samoa tas tu tele i alo ai sa tu la lango fa fitai fa ya inga le fa fitai lango fa inga malo ala fionga le la ul le mari toa malia le loto malia le nganga i lau taulanga mo Samoa mo no fai ya si o tina ya la taua ya o lau tapu inga o le fa manatu fai pea i la o inga fa tonu folau al fai au ya yone ia le fefe la me tonu ke riso va ftai te talo va ftai fa manuia va ftai le to lo mal fanau te le fa vivi atu ai tu maule vi inga nei e fa vau mo le tu o le na fa me uma ma lo le no sai ma lo nga lue fa fitai tau tua il tatu vala wina lo fiong al fong talai e fa le nga fa fitai lo fiong le li palmia lo fiong al tai al malo lo fiong la ul marito malo le un sai tinga va fitai da lo fa ya Samoa aya lo vala wina i lo nganga finau le nei wa fa pale o le tua i lo loto maulalo le upole tus amuye anga malu a wai fai mo la to fio le no i manuia lo no foinga lo fio ngal Palemene lo na valu Samoa fa fai foi le nei tu malo e le fa lo alo la fio ngal ala to finga o lo fa tu tuanga ina nei tu malo e la lango i lo fa me moe ma to utalia ma le loto maulalo i tau i manu lau taitainga o fionga mul pola pai o kapeneta fionga min stala o lango manu i auto faiva e le aise mea e fainga tai le atua sui mamalo le Palemene e ala o fionga e le sao fapito taitai o le tua ngai e manu i auto faiva si le fe le tua lo to walofa tau tua le au fai ngā luenga le malo fi fapito au ngafa sa matu tala o to lava ua na whalanu maa veave a wa Samoa malona lumanai ua wha malo tau tua tunu mai lava i le tapenanga o le soifua o ina sa e tapena i le whamaoni ma e matau i le tua o le a matanga le na o manuia uma patase ima le alofa a matua i sa tapuai le na ua utou se e manuia
whaasoa atu e le atua, e te tautua ai mo le manuia, o lana fōwhanga, si o tātou atu nu pele o Samoa. Ma lo sa ili whawhitai tautua, a le upua Samoa, e mai e au le tauola, e au le whangota, na o sa mātou tua lalo. Ma le tautau le mau i le tō whātau tua, i le paia o leo whai ngā luenga le malo. E le ai se tūla whono e sili, na i lo le whamaoni. E le ai se manuia i so se tangata, na i lo le whamaoni. E te whamaoni mea iti, e te pule i mea tele. Ai sea, si la fia e le atua, au ngā luenga uma. E le to e whaingo fie, o na atoa se whamaoni. Ai sea, whaingo fie mea uma, i te mau ainga. Petai, e leo tutusa uma le te mau ainga o tangata. I le whaingo fie o tō whaiwa. Ina nei vai lua ina, lo tō alofa ia Samoa. Langona vai lea, mana o le te talo i le atua, i whamanuia i o tō whaiwa. Na te whamanuia sautua lasi, i lau tō tua. Au le nei, e leo pongi sa i whainga malo, mea o lo tutupu. E mai se a fianga, tulanga na o iai le tātou whainga malo, le paia inga o tuana. Tautua nā, le manuia o le tautua. Le ata mai o le tamau a inga i le mawhauwhau, o mea lofa le atua. Mo le manuia o ne tangata. Pai mai le whamanatu a Paulo ia Kolose, i e tautua mo le atua. O mea umalawa tau te whaia, ia whaiva ma le loto peisea i, ua whaia i le alii, ai leo tangata. A wau o tau i loa, e maua o tau, le manuia mai le alii, ma le tau i mai a te ia, o le tofi lea. A o le ke riso i le whata oto. A wā ua whaia e o tau i le tasi o e au pito i titi. O uso nei, o a ulava lea o tau whaia iai. Lau whionga le whonga talai o le nau ta inga le nā. Tātou tautua puna wai. Tautua whamaoni i le atua. Alai tiute o tau whia i tātou. Tautua ia manuia le rumanai o Samoa. Manuia o tau whaiva. Tau i sautua lasia le atua. Lo tau manuia. I lo tau soifua tautua. Lau whionga le whonga talai. Ma lo whai o whaiva. Le nei aso. A muli ma le ai se tala. E lau whionga. Ma le nei fono. Ma le nei tala o le tupe. Whionga le whonga talai. Ma le sui whonga talai. Wha malo. Wha whitai. Wha manuia le tua. I o lu whaiva. Lau whionga e le whai lau tusi le fono. Ma le pai o lau whai ngā luenga. Ma lo tau tua. Tunu. A fitai whamanuia le tua. Palemene o Samoa. I whapenao no tātou whaia i le ami o tonu. Nau i le alofa. Wheo ai. Ma lo tātou o tua. Ma le loto maulalo. Soifua. Ma ia manuia. E manatu o lea ua mai auna e vase le tau whai pe o le upu i lau ele ele o le tua masanga. Sala ia ina so wafulo so wa wa to ia ti o le tau tianga. Upu foi o le atunu a tafe manino le vai mai atu maunga. E mole maa o le alia. O fa malor sa unoa, fa malor su ile ula ala il fa mala mala maina fa pula nisi o mta upu. Sa mai ele maota, ai mai se ai o la tau aveina fo i o mta fa yoi.
O le afionga i le li Palemia, e lau afionga i le sui Palemia. E le whaingo fie le pale ma le folau. Ma lo le ono sa i lau afionga. Whamanuia le atua i au tō whinga e maise o le wala awina. A lo whangia le atua lo so i Foretino e maise o la le anganga. O lea ua maea o na tali fuaitau le malo i mata upu sa langa e sui sfono. I sau noanga whala ua i tele i tūlanga tau tupe ale malo. Ma le tamao ainga o Samoa. Ma whainga whaavai tau tupe ale malo. Ua wha malo sau noa. Whaafitai lau a fionga sui Palemia. Ma min star kapeneta. Mo le whamanino ina o mata upu e le ngata mo le silafia e le Palemene. Ai o le whaafonga tapua i mai a Samoa. Whamalo whaafitai. Ua mai au na whaatu le lafo mo le whaitaunga whaalua le tūlafono tau whaofi. I le aso ono o ke topa lua afe luas furumale lima. Ma ua whaapea o na whaalua ina. O lea o le atu ina atu lori fisili. O le a whaitauina nei le tūlafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe lua afe luas furumale lima, lua afe luas furumale ono. I lona whaitaunga whaalua. O e uwhinangalo i ai sau noa male i oe. Au ese le ai. Ua manu malole i oe. Stula fono le whaatanga ina ele whaatauina o nisi o whaingo tupe ma le whaapatunga tupe mtanga lunga tupe. Ma le teunga tupe le tau sima vaenga le malo. Ma lona whaonga ina whaatoa inga luenga whaatino mga luenga whaatino la ite tu ina atu mtanga luenga mo ofisa. Nga luenga whaatino tu ina atu isi vaenga. Ma nga luenga uwhaia vei masui o le malo. Mo le tau sang whaale tupe whai wine le stol sufulu iuni lua afi lua sufulu ono. Tau sang whaale tupe lua afi lua sufulu lima, lua afi lua sufulu ono. Alolo fio. Ngā luenga so ai. Au le ialo atu i leilo ilonga au ili ilo tūlafono tau whaofi. O te fia whailo atu, whasaonga la iti ua maea o na whaia i le tala whaatau au tuar tupe. Lua afe luas furmalima, lua afe luas furmale ono. I le mua ilo nei tūlau se lau luas furmale lua o le lo minga Samoa. Ma le lua, whasaonga e lua, i tūlau se laus furu ono o le lo minga Peretania. O loo whailo atu whasaonga i le tūlau e valu o le lo minga Samoa, ma le tūlau e valu o le lo minga Whaperetania o le lipoti al komite o tupe maua ma tupe tutongi. I le tala whaatatau au tu o tupe luafe luas fumale lima, luafe luas fumale ono. O le nā foi watu ina atu i le pepa whao popo ngā luenga, luafe luas fumale lima, luafe luas fumale ono, nu mela tasi. Ma ua mai atufa ina atu i lunga o au tau lau. Lua. Tulafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe luafe luas fumale lima, luafe luas fumale ono, ilo ilonga au ili. Le asanga i atu le fono ao mo le ilo ilonga au ili o le tulafono tau whaofi o le whaatauina o tupe luafe luas fumale lima, luafe luas fumale ono. I le whaangaso longa le ilo ilonga au ili o le tulafono tau whaofi. E mawhai o na sau noa whaatepa sui usufono i mta upolo o tūsia i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe totongi. Ale malo Samoa mo le tausanga whale tupe whaiwina i le aso tous fulo iuni, luafe luas fumale ono. Whaapele li poti al komite o tupe maua ma tupe totongi i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe totongi ale malo. O Samoa mo le tausanga whale tupe e whaiwina i le aso tous fulo iuni. Luafe luas furmale ono. I le pepa al Palemene luafe luas furmale lima, luafe luas furmale ono. Numela tolus furmale lua. Tu sai ma tu la fono tu mau se lau tolus furmale fa. E a mata le loilonga uli ili o tu la fono tau whaofi ona whamatalanga. Whamatalanga mua. Vai ngā tupe matala whaatatau. Tā ngā luenga. Tupe alu whaatatauina. Whaatoanga mwhai ngā whaiva. A whai o tupe alu whaatauina, luas furmale lua miliona, iwa se lau valus furmale whaafe, iwa se lau valus furu tā la. Au whionga whonga. Ia, sei, tula i maile. Ia, si le tuarwa ngā tupe lea, lima se lau sfuru wafe lea wawe ese maile. Taro le tupe, le sa fofo ina taluai mo le talo mua, o le au, ua se lenga, ele usu iai, le ua, ave se ina polan mafuanga. Sei tula mero whionga nisa. O whionga le whonga whetalai.
o vai ngā tupelea o le tatou talomua o le watu ese se toi whatala noa ina le taimile nei le tūlanga lea o na iain suesuenga man sa i lilinga lo whatino ina pe te tau na whaawau ia ele ai man whaaloalo Siri, po le avea le a whai tupe alu whatauina luas fuma le 2 mil. Lau whionga e. Ia, se tūlai mai lo. Ia le fsiri le whiwhai atu. I le rent and leases le sale longa. E lima a the luasa lau iwa suwolo. A leo ua suiene fast suwolo. A the ono sa lau iwa suwolo. Pempena ma masina whamtalanga. Se tūlai mai lo whionga le. Minsta, whaman mura. se toi tau noa mai ale te tai le tuangai po ngā pia tonu le ai La tonu le tūlau le sau no iai lau whionga te li tuangai. oi salunga Le tūlau na lima. Tūlau E e lima. ngana Britania. I tūlau e lima ngana Pertania lau whionga le minsta. o le tūlanga le tau noa iai o le lisi o le sao lea salunga i o lea e aton o lea pe fōlinga mai e salunga rent and lease ia pe o le ofisili laua fioga le foga fetalai pe o le fesili le tele o le eseesega le lima afelua selau iva ono aga i le fasfulu ono afe le taimi lenei ia atonu o lea e le o maua se mafuaaga le ua fioga le minista o fatoaga Sa no mai lo whionga le minsta whatoa. Ia, raftai mo le awanoe na wawhionga. Ia, maa kua le au le o maa ua fo e ringe mkanga ruenga vaenga ne pe onga sa ngoe na whionga le le kai le kua ngai sau se kaimi ia onga mai da se kali mangingo mai le kanga ruenga mana ngā whaloalo lau whionga. Uftare. Siri po le avea a whai o tupe alu whatauina lus fuma le 2 miliona iwa se lau valus fuma le whaafe iwa se lau valus fuma tala mtala whatau mo le mtanga luenga whatoanga whainga whaiva vaenga le whamtalanga oe fina ngalo eisa unua male ioe au ese le ai wa manu malo le ioe pisinisi ala manuia maleipa au whai o tupe alu whatauina luas fuma le tasi miliona whaafe whase lau fuma le fitu tala po le avea le ia tulai mai le sui O te fia fesili pe ai se a la ufionga le. O fono wa be se ina lu se la wafe ta la le sa fo ina ta luai. O se so swani na malo mo va na to mot. Contribution to the private sector. Lu se la wafe le sa e ki a le wa martara tu pele o le ai. Ta mo mole. Tu le mero fiona mi sta. Fiona fong talai. Ia Ale sei. tula mai so swani pasau ina taimi. O le vanga tupe leo mo ngā luenga whawai taimi. Ne peona mai lalo le tanga luenga lea. O le ngā luenga whawai taimi sa amata lia i le MCO. Awela e are official tupe. O le official tupe la le sa iei a le hoto e mai i le MCO. O le se bafu anga tulanga lea ua leo to iai se ngā luenga le official tupe whai i ngā luenga whawai taimi. O leo wa mai I ai fa fetu langa le selection fit ina o la to e o po kalamele o e fa tino per official tu pepe o le la fa tino fo I le official leo o le MC Se tu le mero fiona le sui parmia. lau fionga le fonga O ia tu le mero fiona le instatu. o swinga le wai ai taimi le nei na watu la I mai malo fo ia le tatou vaenga leo le lip sa iai lalo le tatou mtanga alwenga o tupe a leo to e foi le tatou mtanga alwenga le MCO Nalo man fatai. talo Fesiri po le avea le whai tupe alu whatauina lus fuma le tasi miliona whaafe whase lau sulfitu tala matala whatau mo le tala. O le talia mai la ta fasili la ufionga. E lu se la wafe le wa ese mai lalo. Allocation le sa tu le private sector. So swani mo amul mole la plan ma fo.
ona le fesili mai nai tangata ia sa masani mo sosoni ia. Ia, la whaturo, le malo. Sano mai lofa Mr. Fonga fetalai ia o swinga ia o lewa pase atu i le tato support o le hap i le paketi lua lima lua ono le administrative support lea mal whaaloalo. Siri, po le avea le awhai o tupe alu whatau ina luas fulmaritasi miliona whaafe whase laus fulmarifitu tā la. Matala whatau mo le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa ma vaenga o le whamtalanga. O e o finangalo iei sauno ma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. So ta inga ma whamtalanga te konolos, au whai tupe alu whatatauina. Se furma le tasi miliona iwa se lau fits furma le tolu afe, lua se lau onus furu ta la. Fesili, po le avea le au whai tupe alu whatatauina se furma le tasi miliona, iwa se lau fits furma le tolu afe, lua se lau onus furu ta la. Matala whatau mo le mtanga luenga so ta inga ma whamtalanga te konolos. Ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iei sao no male ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. A onga manganu, a whai tupe alu whatatawina. Se lau tolus fun mare 5 miliona wha se lau mare fitu afe iwa se lau valus fun mare fitu ta la. Fesili. Au whionga zwa fon. Ia. Hai. Fesili, sao noi. Te le whai ti tinga tupe le wa tasi tu sa tasi te simaleono miliona. Le wa ave ngai le SQA. Sa ave le ono te simaleono miliona. Tau sang wha tupen te nei rau pa ui lalo le 5 miliona. Tasi tu sa tasi te simaleono miliona le whai ti tinga. Lona lua. Le tasi il miliona le wa vese atoa mai lava lalo le budget, education budget sector. Budget support. E miliona atoa tupe nasa ina. A le wa vese. Ia mane silon tolu. O le fo te vai atu le vanga tupe ale. E ave meta so ta inga valse la valse wafi. I le ofiso a onga. A le ma taweli fa nga ina fital wai. Wala ma fuanga, ma fa lava. Ia o whionga min sta. No, whionga fong fitalai. Ia. O le fesili le tato one government school grant. Fa poponga na wa iai, fa mole, po le ale fuanga mo fa poponga wa. Tula mai di meseda wafi. Ia, se tula mai le cabinet. O whionga min sta. Tausanga ina tato fisili e tu mai. E taua i o le whaailoa mai o tato output number. E whai ngofia e mato tali atu. O le ale output number le se sauno ai le o fionga le. Yeah, okay. One farming grant. Ia, whanso son mai le ona le fisili output number le se isu e mai le. Whamomo. O ia. Ia, atono le... O le fisili le one common grant se si tanga le iai le mai suval miliona suvalu te si mali miliona sa o lea lau fionga fai pule. Ia, na o lima se la wafi fa popo le na. Ia, lona winga o lea iai nisi va ainga o iai le fa poponga le na ma le morsi la fia lau fionga. Fesiri po le avea le awhai o tupe alu whatauina se lau tolus fu marfami. Kong te lai se sila le lalo le. Il vaenga le o le new fence for Samoa's culture. Nae wa avese le wose lau lima sfulu wafe le se mea. O ia se i fam amai se fam talanga il mafuanga. Io e la ufionga fonga fono fa mole la capacity e tolo te facili ya ale ai fa ina se ta wo le tfia mo e milionga a ko le kupele le education sector part support fa ta wo le tutuli ya tole ta to malo le fa on ale ave se atol miliona tala ngata le o le anga le skiwesa tasi te miliona tala fa ki kiela ko pakeki amon mole O tausi la fia le output number po le page le. O whionga whong whtarai. I tula i atu mo le anga whaloalo no sasani il matu komiti sa ilo iloina. Ia, saunoa mai sui. O le miliona le saunoa iele sui il whalata toru. Ia, nā ua whaatope ia hol kalame sasani ia tawala mai tato paanga. Le po kalame le Australia o le tautai. Ne whan mai lalo le.
po Palemene tatou paanga ia le miliona lea. Malo whaftai. Fasiri po lea avea lea whai o tupe alu whatauina se lau tolsifu ma le wha miliona wha se lau ma le fitu afe iwa se lau ma le fitu tala. Ma tala whatau mo le mtanga luenga wa onga ma ngā nuu ma vaenga o le whamtalanga. O eo fina ngalo iai sa uno ma le ioe. Au ese le ai. Ua manu ma lo le ioe. Tanga luenga o tupe. Au whai o tupe alu whatatauina. Nā whionga whawhetalai. Ia. Sili atu I le Sauno maitsu. tātou vanga leo government policies initiatives. O leo matawatu to ititia I le pensini ho leo mo le pamual pensini al malo. Sa 5 miliona lo pa o 3 miliona po le mafuanga. O sili mo mo le na sino na lua le fanua lea o le position. Ia. E tā ua lava le talia wawa iatu. E Sei le tuatu fole le nā minsta. manino ai. Ia tu malai mai lo whionga le minsta. Ia, lau fionga le fonga petalai. O le fesili le fionga sui fai pule. Po le ale se senga 5 miliona nga 12 miliona. Le taimi o le chakom, ia o le asa tele ni pao ngā ina ia le tātou pausa lea. Ai, o le oko e normalize ia le whaatinonga o tātou supplies le taimi ne ia o le au ngatonu le nā wa pau mai e 12 miliona. Mal whaaloalo. Leo whionga whawhetalai o sino na lua mole. O le land acquisition le mai I whaatesi ma le 5 miliona a le bracket le ACC o le alaifi malama po le whanua whaatau le ACC po le whaatau le malo I lalo lava I le whaasolonga o wa fo io o ati nae ma le vahanga ngā o le budget le tanu atuai o le fisiri na le land acquisition ea ma le fisiri mudi la o le hoi utoa mai I le lip. O le mai I se la wafe. Ea le tau ma nen fisili o le wa ave o ma tupe fai le lip I lalo le MCO. Ia le mata watu le se la wafe o le mo le lip I lalo le finance. Ntanga luengo tupe. O le sa o le la se fa mamala manga o le tūlanga. O le ai I le lip o lip wa ave o le MCO. Ia, o le avano muli le o le sui mo le mtanga luenga le sauno mai lo whionga le minsta. Ia se tani mua tātou whātesi ma le 5 miliona. Ia o tātou funds lea o lewa procure mai o le ACC, I le whanua lea I talane o le tate. Ia o le naunau tainga ma le tapenanga. Ia extend I ai ka paka fo iwa. Le lava I le ka paka le tātou tate, taimi nei, man whaaloalo. Ai o le... Ia, le sui o whaletatu. Au tūlanga lea tātou lip. Ia, o vaenga ia o lea ua see ia le tātou lipa ngā I le MCO. Ia ato no nai vaenga ia o lea o tutoe I le tātou lead program lea ia le taimi nei. Matanga alwenga tupe. Tatai. A whionga I wasili tu vanga tupe le 1 miliona. Le ave ngā il Samoa housing and concession. Sa ufa pea ufasi leva le tu avesi tupe. O la tonu mafua anga ua. Wa o leva ona I lava lea fa foi fa la tonga malo. Alo wa ya tu le la uto ya veli si 1 miliona le fa mun. Ia, fa time or fa sili. O nisi o vaenga le na batau le panga malo le nei. Le wa ia ia vaenga tupe mua ia. Ia o tatou vaenga tupe mua le 1 miliona. Ia e anga I lava Samoa housing. Ia a leisi 1 miliona. Ia e anga I tatou faltupe o ati nai. Ia mo vaenga masani mal whaaloalo. Fesiri po le avea le whai o tupe alu whatauina se lau tolu se ma le 2 miliona, valu se lau se funu ma le wha afe. Tolu se lau iwa se funu ma le 5 ta la matala whatau mo le mtanga luengo tupe ma vaenga o le whamtalanga. O e fina ngalo eisa uno ma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Mata upu tau le vai fafo ma fe fata wa inga au fai tupe alu whatauina. Tolu se funu ma tasi afe valu se lau. Ia. Olo iai le whau la vea le sui o loto whanga. Paftai, tula atu ma le whaadwana. O le whaafesili le whaangasolonga o le tātou ngā ruenga. O le o tātou o mai le au I le ringa o me taitasi. O a mai tawina, o le tali whaitau I le whionga I le minista.
O le tala o le tupe, o le tala o le tupe al malo, a le ilo ilonga, o le wata atia ia le ripoti al tatou komiti o tupe. Sui o le mauta le nei, e au ili ilina le tala o le tupe. O mai tauina o le etu lai mai nisi o sui o le komiti. Ia e anga tonu amanua o le fesili, ia lau mea. O le tūlanga masani sa tātou sauai. O le autu laba o le tali I mata upu ia taitasi. O le tātou komiti o tupe. O le saunoanga le kapeneta e saunoa ngai I whainga whaavai. Ia pe o le fisiri le I lau whionga. La e lau ngā le tātou komiti lea. Ia, malo whaftai e o le foi mai tau atu o le na sosani mai foi le sui o komiti le na tali le fisili. Ia e manatu ia o le alava e sosolo lava whainga whaava tu sa o le vaianga wo ia le tatou ngā ruenga I le nia fiafi ma le nganga whaaloan. Lau whionga le whangatela. Ia sauno. O te mine o te telefono o le komiti. O te le lopo whio I te telefono. Ia, o leo whafonga mai le whionga le telefono o le komiti. I le tūlanga lea, ia, awa lea na maua lea e ngalue mai fo le isi vai ngal komiti le lato komiti peon sauno. Ma le sui o le vai maunga lea iai. Ma le nganga whaaloalo. Fesili po le avea le whawhai o tupe alu whatawina se lau tol suma le 2 miliona varu se lau sfurufa afe tol se lau iwa suma le 5 tala ma tala whatau mo le mtana unga wenga o tupe ma vaenga o le whamtalanga o e finangalo e sa no mali ioi au ese le ai ua manu malo le ioi mta upu tau le vai fafo ma whatau wa inga au whai tupe alu whatawina tol suma le tas ia sa no mai le isu Kai, o te fesili ia le vanga tupe lea ua ave le pulenga le oloa au ina tu fafo lea wa ese fo I le mtanga luenga sa I mo lalo a le ua mai I lalo le mtanga luenga le o pe le ua vakul funding le tupe allocation mai lalo le MFET mua po o yese tu la fono e an le mtanga luenga fo un fatu a pe shar ma fo anga ua to e tu mai I lalo I lalo fa malu le ole fa na fias ma fa la ia Latu natu le tali malo. Ia, lau whionga I le whonga whetalai. Ia, o le swinga o le whainga malo malfitu na inga. O le au fitu na I mai ai ia le Tato Export Authority. I lalo le Ministry of Foreign Affairs. E pe I ta oto le lei tu langa le trade. Pe o le vaenga le na ua iai tonu le vaenga tupe le al Tato Export Authority. Al whaaloalo. Ia. E ua vanolo na lua lau whionga. Ia, Na lua mano maa ua mamuti. mai lisi vanga tāu al fasili. Po ua whai se tū la fono. E se tū la fono e operate tai lim tanga luenga nei langa tāu e tele vanga lea. E ua sala ngā mua. A lea ua te vai futu a mai le ngā tupe. A lea mātou tele mautinoa. Po ua whai se tū la fono. Se legislation e operate tai ma administer lim tanga luenga fau. Hala. Ia, sauno mai le whionga. Ia. Whaftai lau whionga le whonga whetalai. Wa leva o na whono le komiti le al Tato Export Authority. Ma o lo o ngā lueina fo I mo le whataati o ta ialam whaing whaavai. E manatu ia o tū la whono e sau mulmuli pe a taatia tato ta iala ma whaing whaavai. O ia, o lea wai le Tato Samoa Export Authority Act, lua o lua wha. Ia, mali whaaloalo. Fesili po le avea lea whai tupe alu whatauina tolus fulmartasi miliona valu se lau valus fulmartasi afe fitu se lau ma le valu tala ma tala whatau mo le mtanga luenga o ta upu tau le vai fafo ma fe whatau wa inga ma vaenga o le whamtalanga o e ufina ngalo iai sau no mali ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe so I fua malo loina au whai tupe alu whatatauina se lau fitu fulum ia o lo utula mai Afsina tu tula mai fale atasi moli sina tu le numela fitu lima mal fitu ono fitu lima le fa pe se la ulos fu afe
lima se lau lea ua ave ese mai le polokalame whaalau loa o le puipuinga soa vai tau mafa ma le tumalau tele. Ia ma le fituono le whapeo ave ese le vai ngā tupe mo tui puipue tasi miliona ma le iwa sifuru afe. Ia pe se mafuanga ua ta ua ua ave ese nai pe mo mia e mo se fu malaroni ma le whaulang. Au whionga le whonga whono. Ia, se tūlai mai le. O te whiwsili atu le output 11, sutas. O le mtata aua tele le vaianga lea, le output lea. O nanga ia, whale mai tele le mtotua. A leo mata wina, lua te se miliona, le vaianga tupe e wha iti ai. O se vaianga tupe tele. Ma le suru iwa afe, kui te alua suru afe sai ai. Lea ua sau ilalo le suru fitu, te se miliona. Whiwsili la lea, ono le tatu te le maamlama o mai tūlanga o iei whale mai nei taimi. A le te lewa ngā tupe leo whai te tia im tō tua. Lona lua. Whale talavai lisi vaenga lea pitusili on tātou polonga e niwa i tau. A le hoi mata wina. O nā hoi whai te tingo o lato tara tupe. Po le ane mafuanga. Al whala lava. Ia. Tu atu le malo. Tu sa i o whau la velu. Se whailo mai al budget item no whionga. Output 11. No whionga minsta. Clinical, Ia, atono le whafsili le tato clinical. O sao lea? Ia, atono le o lea e iei le drop. O ngai ono sfultolu i a position. O laua transfer isi outputs. Malfalo alo. Siri, por a vera o fai tu pe alu fatawina se lau fits fu miliona, ono se lau fits fu lima afe fa se lau se fu mal fa. Matala fa tau mtanga luenga so fu maloloina ma vaenga al fa mtalanga. O e fina ngalo e sa no mal yoe. Au ese lele ai. Ua manu malole yoe. O fe tonu ni mele. Le e miliona lea sa iai tausanga taluai o lei ma se mea o iai. Supplyinga i o tātou vaccines ma le fsilo la lua. O le tātou drinking water quality. Lea iai le se lau wasfulu a fe lima se lau e tausanga taluai. O le fu le se mea. O le soi fu maloloina le tsau no. E fu maloloina. Ia a le ua umala watu fsilu a mai vo le tau tua upenga tu lai mai lau whionga tai o le tuanga. Whamsnonga. E tau tele lau whionga mei. Ia. E a fia ai le soi fua tatu tangata. Ia. Ai whamaruru atu o le i lau whionga o le vaenga le o le tua wanoa tu al taimi tango fia toni poti. A le fsili le ua umana a mai tali o le fsili al whongfitalai. Whamsnonga mpulenga tau whamsnonga. A whai tu pe alu whatauina. Ia o lo tula i mai le whaula ve le vaenga le. Pe o le matau atu le whale whamasino le whaisawai le pe e le o iese se tupe o toe whaanganga pina le 5 miliona le sa ye. A le la wha moe whatau nu whale whamasino po le asi tūlanga o ye. Ia. Tari me le malo. O la foi le... Tem whamal mole. Whainta o mai so soani mai le e tūlau po le output. Sfulua. Le tūlau e iwa lima li. Nau whionga ni mista. Whionga le whongfitalai. Mo sa wanoa. Ia, sau noa mai le. Whaftai mo le wanoa. O lo i tutono li poti al mātou komiti le. Ia, sau noa mai. Wenga tupe lea. Ia, a o le tali mai le mtanga le wenga. La wof. Whamatu atu i lalo le special account. E tālia ila matalia o le poloketi lea i le ofisa whamsinonga sa le longa. E sa o le whamsili sa ilwa ngā tupe le tausanga whal tupe taluai.
ia la lu fa se e tu le special account se Italia ia vanga mo mole o con karate ia me se foile ia vanga ona tapena mo ploketi le lo fio Faftai, famnino le vaenga lea. Fesili, pore a vela o fai o tupe alu fatawina, luas fur miliona valu se lau fits fur marfitu afe. Ma le tolu tala, ma tala fatau mo le mtanga luenga o whamasnonga, pulenga tau whamasnonga, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo e isau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malole ioe. Puna oa fale natura ma le sio manga, au fai tupe alu fatawina. Au whionga whonga. Ia, sei tūlai mai fale atu tolu le ai. Aftai, mua, a mo le mole lava le taui lea mo le energy crisis compensation. Taui hole le fal e tolu te simat familion. E hia sili nei suipe fea on fasoa. A le hoi mea ang va ai tangata. Lona lua. O le tau singa mo le wha mai na o tato fale le ta ua. Fitu lau wafe tupe sa iai taluai. A lea ua pa umai lalo le tolu se lau mo tupu wafe. Sili ea tolu se lau wafe tupe o faititia. O te whia lama po le ame o te le ei le nei faititinga. Ia a le te le tu nei vaenga sa launga ai i ta ua o nei fale. Ona tolu. O le output 4, e miliona se tupe le whaanganga e maua mai. Me o pe mika i al ka inga al kako wama kua. O te tau ona tiltilam o le te whia lama. Pe whawhewhea ona ave pe mika i e pe fia pe mika al kausanga. I ka inga al wama kua ne o tātou taun whaitete. Ia, malwhala lava. Ia, tua tule. Lau whionga le whonga whitalai, o tātou public toilet maintenance and cleaning, ia o leo wa iai le pau, ona o leo transfer le vaenga le operating. Lona lua, o tātou energy crisis compensation, e tolu tesi mana family ona. Ia compensation lea na awhiai ia tātou household ma pisinisi. Le taimi o tātou power outage man whaaloalo. Fesili, pore a vela o fai o tupe alu fatawina, tolus fun marifitu miliona, lua se lau valus fun maritolu afe. Lua se lau fas fun maleono tala. Ma tala fatau mo le mtanga luenga puna oa fale natura, ma le sio manga. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malole ioe. Leo ngā luenga tau fale pui ma le toe fuatainga. Au fai tupe alu fatawina, ono sifun maritolu miliona, ia, sei tūlai mai ia fale ata lea, tūlai mai mo. Aftai. O le tō nginga leo, sa 2 miliona leo, pa u ilalo miliona. Ia mo se whamanga o lea, pa u tele, nuna lua. O lea lava le, tūlanga le tato fo mai whapitoho lea mai whafo mo le, tau tonga o mai, o fui o tangata mai liul pathologist. Ia, le hua, e tu iai le si vanga tupe tele lea, le asa tala mai o, ia vaenga amal whala lama. Ia, le avano le fionga te tau. O le vanga tupe le Interpol. Leo ua si ilunga le selau wono whaafe. E mwhai ana maisin whamtalanga e le mafuanga si. Ia, tari mali malu. O le ale budget item le lau whionga te tai le tuangai. O le budget item e lai, po le page. Ia, sfutasi lau fionga le minsta. Sutasi. O anga i lau pesiri anga i tātou operating expense lau whionga. Selai. I tu lau se lau suru ono ngana whapertani. Oi se lau ono suka. Lau whionga i le whangwhtarai pe whaingwhisoni. Ia, sau no mai lau fionga te teifono. A maruru atu o le taletu le fisiri le pau i lalo le tupe whaalu i tongi ngā leo mai le 2 miliona i le miliona. Sa 2 miliona o le tāpenanga o tongi ngā le teimi o le whono o le tātou kiuka. O le vaenga tupe le pathologist. Le ie le lua se lau musfulu afe. Ia o lae sa iei se fuafuanga al mtanga luenga. E whasa launga luenga. Le lai whaatali lava se qualified pathologist. Wow, ngā luenga ie e le whaina whaisos fuamai. Ai o teimi nei, o lae iei le
pathologist mai fiti. E whai masau e whaatino susuenga ia. I te mea vanuai, mai whaaloa tel. Siri, po rea vela whai tu... Ia, sei... Interpol. Ia, la foi tu lau fionga. Whapetano. Ia. Ole tu lau sulta si whapetania meia ele tau ana mato. Ona mato ta utua. O nato te sirafia, o le pati te utau. Ato committee se so animai le vaenga le o le rent and lease ale Interpol. O le pe wa o fa teleina mai le iwa sufa pe anga se la wono sufa fe. Ia. Ia sa no mai le te fono ko Sonia tu le taupule. Ia le unai outstanding arrears o le o le tato membership le taupule le Interpol. E se whamawina le komiti te mi whatata nuna tanga luenga leo, ma le whaaloa te lava. Siri, po rea vela whai tupe alu whatawina, ono se furma le tolu miliona, ono se lau tolu se furma le lima afe. Valu se lau fitu se furma le tasi ta la matala whatau mo le mtanga luenga o leo, ngā luenga tau whale pui pui mo le toe fuata inga. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo fina ngalo eisa ono ma le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Palemene ma le kapeneta, au fai tu pe alu whatawina. Ia, o tulai mai a. Sui tai le tu. Lalo mea o transactions on behalf of the state, tu lau se lau no lima, so ni tuai. Mai le lima sulu wafe ta la mole atoa Samoa, fono atoa Samoa, afsidi atu le tulanga lea. Ona leo tatu te ese mai le taga renga le vai fafu. Oe ala hui wai, ala hui a mai le luse lau wafe mo le fono lea. O le ale se ngau o wanga tupe nei, e se luse lau wafe lea fono atoa Samoa meeting. I lalo le paketi le foreign affairs. Ala hui a mai ma le lima sulu wafe le. Fono lava le tasi atoa Samoa meeting. Lalo le official palbia. Sida tupo le mafuanga. Ia, se tula mero fonga. Ia, au fionga le fonga fetalai. Ia, le lopo se lima sulu afe lea e fuafua moni me alofa. Ia, mo le atoa Samoa. Malfaloa. Ia, Palemene ma le kapeneta o fai tupe alu fat. Tula mai lo. Ia, sau no mai. Tau tele lalo le Samoa returnees. Charitable Trust, page 126. Leas fitsuwafe. Lea ua sitia se la wafe. La tauia au te manat ai o la tauia o te ngata soltu la fono. E atunu i fafo ma o toi fafo i mai i Samoa nei. Ma kiri ai o ngakere soltu la fono i Samoa nei. Se ia mai whamtalanga i le tulanga. O le se la wafe lea po o to fia le au fai. O la tauia wa iai tutolu o le trust nei. Tula mero fonga le minsta. Ia, atono si tanga le atoru sfulu wafe malfitu sfulu wafe. Le mawai se la wafe. Ia, o se fautuanga na au mai le kapeneta le iai si tanga le wa o mawai le whainga se la wafe. Malfaloal. Siri, po le avea le au fai tu. O te fia mamlama pe o ko fia le au fai. O la tone soltu la fono o fafo i mai Samoa. O lo ye pe ne temi ne rea wel fixu la fele. Le au fai o lato. O fionga ile. Ia, tula melo fionga te fono committee. Tula melo fionga te fono committee. Ia, whamalulu atu ile fionga te fono, ele fisilingi e committee pe o to fia le au fai. O e o lo leo returnees o le siitanga o le mafuanga o na le saole tato malo i le board o lo yesu i le malo o yefo sui private sector i o le saole tato malo sosoani i ngalue ina i le board wanga luenga fatino i le mtaupu lea ma le whaloa te lava. Sili, po le avea la fai tu pe alu fatawina se furma le tasi miliona tol se lau fitu furma le iwa afe. Fitu se lau luas furma le tolu ta la matala fatau mo le mtanga luenga le Palemene ma le kapeneta
ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iai sauno ma le ioe. Au ese lele ai. Ua manu malole ioe. Tiute, a whai tu pe alu whatawina, iwa miliona, malu se lau sifun mar fitu afe, lua se lau wha sifun mar tolu, o lo tulai mai le fisili. O se matawina lau fionga ua, tere output sia ua vese mai lalo, ma tol taim sa tu whatas, ia sa iei i lalo le, tanga le ngatas, le lau to ya vese le tiute, a vese ia le revenue, ia pe leo ave uma ia vaanga ia i lalo le revenue, a o output ta ua nei, fa lima sutasi marsulua, o mea kau audit investigation, o mea kau whainga whawai, o mea kau loia, ia IT, tuna wapena, ala fesili la. Pe koe whatum, pe toi iei ni vayanga, whapea i lalo le vayanga le tuti. E toi whatu ina i ni vayanga le division sia, i lalo le vayanga o tuti. Ona leo pe falling o avese mo my positions, avese mai matangata, transfer i lalo le revenue. Ale ala o le intangata whainga luenga, le ini awa noa i lalo le customs. Le terminate, matwhala lava. Ya, lo fionga, ya lo tulai mai lo fionga te fono committee, sao no mai. Lo fionga i le fontalai ia o le vaenga leo output sai e te mina na tasi le mtanga luenga. O la o vai lava output te tarfea ngai lava mo le mtanga luenga o tupe maua. Ma output te tarfea ngai lava mo mtanga luenga o tiute, ma whalao te lava. Fasili, po le a vea le a whai o tupe alu whatawina, iwa miliona, valu se lau se funu ma le fitu afe. Lua se lau fas fun martoru ta la matala fatau mo le mtanga. Ia, sao no mai lau. Whaafsiri atu i vaenga tupe ia sau i lalo page 142. Revenue to the state. Ia, on sa waile i lalo sa ono se lau fitsu ono miliona. I le tausanga lea na tenei. O lea e sau i lalo le domestic funding. E le se mea, se ia mai sina se vanga nala lalo le non-tax revenue. O lo iei le vaenga e whaselau whaselau valu miliona. Se ia mai na sina whamtalanga. Ia. Tuatu, ia, o lo tulai mai le fionga le te fono committee. Sao no mai? Lo fionga i le fontalai. O le on se lau fitfulu ono miliona fit se lau toso tasi afe valu se lau sfulu valu tala i le vaitaimi au tasi le mtanga luenga. O te mila nei, o le fa se lau valu miliona valu se lau fisu tolu afe fa se lau valu tolu afe tala o le tupelea o le fuafuaina e koleti e le mtanga luenga o tiute. O le difference o na estimate e collecti au ina e le mtanga luenga o tupe maua ma whalo lava. Fasili, po le a vea le a whai o tupe alu whatawina, iwa miliona, valu se lau se funu ma le fitu afe, lua se lau fasifu ma le toru ta la matala whatau mo le mtanga luenga o tupe ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sao no ma le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Tina mata mai tai a tina nuu mafioanga ma so tai a fai matu pe alu fatawina se lau ma le fitu miliona se lau ono sfun ma le fitu afe valu se lau lua sfun ma le iwa tala o lo tu lai mai le fau lave. Ia, le lava lau fionga. O e tu lau se lau lima fa fai le ina ia o le whanau laiti le mai early childhood development. Le sa fa nga ina ile lua se lau lima sfun afe a le wana se tupe. Mole nei tausanga fa tupe la savalia po le ale se tala e fa mamala mai le vaenga o le toe e se fa tawa ino nei fa na waiti ia. Ia. Se tuatul committee mani malo. Tuna mai lau fionga ni mistau le mai lima. Ia, lau fionga le fong fitalai. Ia, ole ele yo lo fata wa la balta to early childhood la fionga ai ole lua se lau lima sulu afelea ia e pe ye relate le kako ile fono sa fatino ina ile lua olua fa lua olua lima al falol
Sili po le avea le fa tu pe alu fa tawina Le vaenga le Sono mai. District and Community Development Program. Tasi le malima. Le sa 5 miliona. Le ua iwa sultasi te malval miliona. Se ito o maya po le atonu le mele la ngaya. Ia, whaftai lau whio pe taitai. ya Pe ona maua o le 1.8 nga le tasi tes malvalu miliona na watu paketi le tausanga faltupe nei. Ia tasi miliona le na watu tasi le tausanga watu nai. Ai ai le miliona o le si tu malo le fatanuinga malfaruala. Sili po le avea le fa tu pe alu fa tawina se lau ma le fitu miliona se lau ono sfuru fitu afe valu se lau lus formaliva tala matala fa tau mo le tanga luengo tina mata mai tai ya tina onu manga so tai ma va enga o fam talanga o e fina lo e sa no male yoi au ese lele ai ua manu malo le yoi nga luenga fela wa inga matinga ese au fa yo tu pe alu fa tawina lima sfuru ma le valu miliona lua se lau lua sfuru tala lima se lau se lua se lau lua sfuru afe lima se lau se furu ma le lua tala o lo tu la imai fisi Sai. Whainga whawai al malo le alau whionga. Whainga se lau fitu lima. Pea se singa ma o le puma mai la whai ma la vai. O le ua vese uma atua vai ngā tupe ia. Nono winga la o le ale toi whaia ia ngā ruenga pea. Po le ane mafuanga e tāu o tele. Mea ia wa se singa ia ma inspection si e mea nei. Le ane mafuanga wa vese ai, dona lua. O wha tupe ina le o le tupe le ave miliona ngai mla valele. I le se me whenga ruenga po. Mea o wha tau mai tupe fo le ale apa space. Le vaenga le miliona le pea. Ia, ma wha lava. ya tu atu le vanoi komiti ya sa no mai lo fenga te telefono komiti Lo whionga i le Fonotaga fefsile toa i le tasi miliona le refer ia i le ave le Samoa Port Authority. Sa o lea, wha mulmula. Ia o le toi wha leia i o ngaruenga whaatino, especially mo i tu tau safety ma security, la vei ma security cameras ma mai tūna, mai whaaro te lava. Whionga whonga whonu. ya o lo wa no mudi la Te ori o te sini na o mafuanga na lau whionga e lua ele utalia mai le vanga ta ua le division vanga tupe atole o vese ya se singa. Po e se an mafuanga. Ma le si lava nga le le tfie lua. Pe e se ua to avel tupe le mla valele o le e o la tupe. Le pe o le wale nunga le fioli. Security mtulang wa pena wa e. Ya le te falling ma to fa tupe to le malo e vanga tele le ma fa lava. ya tu le mai lo fenga mista Talai, o le tūlanga lava leo tātou sanitation inspection. O water sector provision i o leo transfer o mai le implementation output. I lalo le operation. Malfa lalo. Sili, po le avea le fai tu pe alu fa tawina lima sfuru ma le valu miliona lua se lau lua sfuru afe lima se lau sfuru lua tala matala fa tau mo le mtanga luenga fila wa inga matina ese ma vaenga o le famtalanga o eo finangalo iai sau no ma le ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe lo ia sili au fai tu pe alu fa tawina 5 miliona valu se lau fas furu afe tol se lau tol sfuru tala sili po le avea le fai tu pe alu fa tawina 5 miliona valu se lau fas furu afe tol se lau tol sfuru tala matala fa tau mo le official lo ia sili ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iai sau no mele ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Pule masu e tusili au whai o tupe alu whatawina, 5 miliona, tau se lau fas fun male iwa afe, iwa se lau fits fun male 5 ta la, fasili. Pole a avea le au whai o tupe alu whatawina, 5 miliona, tau se lau fas fun male iwa afe, iwa se lau fits fun male 5 ta la, matala whatau mo le ofisa o le pule, masu e tusi au ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau noa male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o whainga palota, au whai o tupe alu whatawina, 3 miliona, iwa se lau ma le fitu afe, ma le ono se furu ta la. Fisili,
Po le avea le awhai e tupe alu whaatawina, 3 miliona, iwa se lau ma le fitu afe ma le ono sfurtala, ma tala whaatau mo le official commissioner o whainga palota ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sauno marioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Whai lau tusi o le fono au whai tu la fono, a whai e tupe alu whaatawina, iwa miliona se lau fitu fumatas. Ia, olo ia le fisili sauno mai. Ia, lea le fisili atu ai lau fionga le fonga fitalai. I tato wanga tupe ia alu komiti. Ho ola vea inga malauni o ka komiti. Ia, me whala lama. Ia, po ola vea i malauni o komiti. Ia, tulai mai le komiti ma le alauni o komiti fa Palemene. Masalo le sao leo le. Ia. Tuna mele fionga le teitei fono komiti. Ia, lau fionga i le fonftalai, olo i lalo i le civil list le fasela wafe. Le i le pei al tato edo i le legislative assembly au le tonu le civil list. Lo fionga. Siri, por a avea la whai tupe alu whaatawina, iwa miliona se lau fits fun martasi afe, tol se lau fits fun maleono tala. Ma tala whaatau mo le ofisa o le whai lau tusi o le fono au whai tu la fono. Ma vaenga o le whaamtalanga. O eo finangalo iai sauno mali ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisina o sulfainga au whai tupe alu whaatawina, tasi le miliona, valu se lau fits furuafe, 5 se lau valu se furu ma le tolu ta la. Sili, o le a avea le au whai tupe alu whaatawina, tasi le miliona, valu se lau fits furuafe, 5 se lau valu se furu ma le tolu ta la. Ma tala whaatau mo le official komisina o sulfainga ma vaenga o le whaamtalanga. O eo finangalo iai sauno mai le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le au whainga luenga o ngā luenga le malo, a whaia tupe alu whaatawina, se furu ma le ono miliona, iwa se lau lua se furu ma le ono afe, wha se lau iwa se furu ma le toru ta la, fisili. Po le a avea le au whaia tupe alu whaatawina, se furu ma le ono miliona, iwa se lau lua se furu ma le ono afe, wha se lau iwa se furu ma le toru ta la, matala whaatau mo le komisi, o le au whainga luenga o ngā luenga le malo, ma vaenga o le whaamtalanga, o eo finangalo iai sauno ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Whainu mela wha maumawina, au whai tupe alu whaatawina, 1 miliona, fitu se lau, iwa se furu ma le 5 afe, 5 se lau, 1 se furu ma le fitu ta la, fesili. Po le a avea le au whai tupe alu whaatawina, 1 miliona, fitu se lau, iwa se furu ma le 5 afe, 5 se lau, 1 se furu ma le fitu ta la. Ma tala whaatau mo le ofisa o whainu mela wha maumawina, ma vaenga o le whaamtalanga, o eo finangalo iai sauno ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ngā luenga tau ala manuia ma tina e al malo, au whai o tupe alu whaatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu ma le lua afe, wha se lau lua se furu ma le tasi ta la, fisili. O le a avea le au whai o tupe alu whaatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu ma le lua afe, wha se lau lua se furu ma le tasi ta la. Ma tala whaatau mo le mta ngā luenga, o ngā luenga tau ala manuia ma tina e o le malo, ma vaenga o le whaamtalanga, o eo finangalo ei sauno ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ta alonga malanga oa mo le fia o tangata, au whai o tupe alu whaatatawina, se furu ma le tasi miliona se lau 1 se furu afe, 1 se lau, ia, o lo tulai, 1 se lau 1 se furu ma le valu ta la, o lo tulai malifisiri. O le lua se lau afe lea sa tu ese mo le Friendship Park. Le hole i tu o le wa vese. Ai matawina mo mia tele tu pe po fele wa vie. O ne mo mia tele tu pe le maintain ai le. Il tato paka le Friendship Park le. Po la mo vese ai, pa Ya fio mo fo vitolai. Ia, o lo tulai mai foi ma le fisili ele. Ia, sauno ia lo fionga. O le fisili fia mamala mai o le
Vai ngā tupe nai whanganga Sports Development Fund. Ngai soi foi lalo ma le Friendship Park. Sa lua tesi ma le 5 miliona sa whaaluina i le tausanga wha tupe o tonai. E ala usi inunga le onga milionga. Whaapsili atu po le alma foanga le ale me whaonga inwa ngā tupe lea. Ia o te watu le tūra i mai le tei whono le komiti se. Sao mai? Ia, lau fionga whonga talai fi Sonia tūre. Tali sili leo le lo se la wafe sa e Friendship Park sa whaanganga e Friendship Park bole tausanga wha tupe luo ua wha luo lima o nā ua feature i tonu le output 6 i le tausanga wha tupe nei o si tanga ma le lua tesi ma le 5 miliona i le 1 miliona o se tasi le vaenga o le anamatau o le vaenga whai o le uwhatino tausanga wha tupe nei o le 1 miliona allocate i sports development tausanga taitasi ma whalo te lava. Sili, po le avea lau whai o tupe alu whatauina se furu ma le tasi miliona, se lau ono se furu afe ono se lau ono se furu ma le valu tā la. Ma tala whatau mo le mtanga luenga o tā longa ma la ngā oa mo le fia o tangata, ma vaenga o le whamtalanga. O eo fina ngalo e sa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le toe fuata inga o tula fono a Samoa, au whai o tupe alu whatauina, tasi le miliona 5 se lau ma le fitu afe 5 se lau valu se fulu ma le fitu tā la fesili po le a avea le au whai tupe alu whatauina tasi le miliona 5 se lau ma le fitu afe 5 se lau valu se fulu ma le fitu tā la ma tala whatau mo le komisi o toe fuata ina o tula fono a Samoa ma vaenga o le whamtalanga o eo fina ngalo iai sau no ma le ioe au ese i le ai ua manu malo le ioe Fanua mafuanga fanua au whai o tupe alu whatatawina se fulu ma le tolu miliona 5 se lau ma le iwa afe wha se lau iwa se fulu ma le tasi tā la fesili o le avea ia o lo iele e o nā fia malam lava po o whea le o ave iai ma ngā tupe ia ma komiti ia le komisi o lea o whanua o whananga nuu ia ma le komisi ma le pule whamau o whanua le sai va ngā tupe ia lua se lau sulu ono afe ma le ono sulu ono afe po o le mea ua le toi e komisi pe e sean mafuanga a mole ia fuanga whanua komisi o fuanga whanua le ano liu le fisili Ia, olo tula i mai le whionga te teifono le komiti. Ia, lau whionga le whongwhitalai, ia whia soni atu le taupule, o lau wei lalo le output 5. Lau tu whatasi le output 5. Ma le wharau te lava. Fisili, po le avea lau whai o tupe alu whatauina, se furu ma le tolu miliona, 5 se lau ma le iwa afe, 4 se lau iwa se furu ma le tasi tā la. Ma tala whatau mo le mtanga luenga o whanua, ma fuanga whanua. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo fina ngalo eisa ono ma le ioe. Au ese i lele ai, ua manu malo le ioe. Tupe maua, au whai tupe alu whatauina, iwa miliona se lau tolu se furu ma le ono afe, fa se lau se fulu ma le ono tā la. Fesili. Ia olo tula i mai le whale ata tolu mo le fisili. Ia ono lea o tātou wawai atu i tupe ia ua fuafuaina e maua mai. Ia au te leo mautino wa lea ua fualinga mai o whatau nuu isi vaenga o le navatau, a leo whatau nuu ina isi vaenga pe afsili atu. A leo tātou te iloa, e te le ia vaenga ia la whaititi ai la fonga. O le voi la sifi lunga le threshold ma le suli mafe lusu afe o tongi maulalo e le to ise tong ia le se la fonga tu sa no la fonga le nga tailea o corporate taxes ia mai si business tax le la causa pa u mai lalo ma o va nga tu petele ia le ke le kupel malo e la fonga e fa fea la po la fu fonga o iai Whionga tai te whālo. Ia olo tia mai lau whionga ni mistasa o nomi. Wa teimi nei ere e se swinga laua o matanga ngā lue tu la fono. Wai mua ana wha lei tu la fono ma wha sao le lei. I ona whita whailo swinga i mai tere tono lua whilu ono lua whilu fita. E ama taile vai ngā pio nei e whala ulo e nā watau, e whala lava.
Fesili po le avea le au fai o tupe alu whaatauina iwa miliona se lau tolu sifuru ma le ono afe fa se lau sifuru ma le ono tala ma tala whaatau mo le mtanga le wengo tupe maua ma vaenga o le whaamtalanga e o finangalo iai sa ono ma le ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe au fa inga o tupe alu au whaatauina lua afe lua sifuru ma le lima lua afe lua sifuru ma le ono iwa se lau lua sifuru ma le tasi miliona lua se lau lima se fulu ma le tasi afe, lima se lau lima se fulu ma le tolu. Fesili, po le a avea le au fai o tupe alu, au whaatauina, iwa se lau lua se fulu ma le tasi miliona, lua se lau lima se fulu ma le tasi afe, lima se lau lima se fulu ma le tolu tala, ma vaenga o le whaamtalanga, o eo finangalo e isa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Fesili, po le a avea le whaamtalanga ma vaenga o le tulafono, o e u finangalo iai sau noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upulua, whaamatu atu ma le whaatatauina o le iwa se lau lua se furu ma le tasi miliona, lua se lau lima se furu ma le tasi afe, lima se lau lima se furu ma le toru tala, mai le whaaputu ngā tupe le matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upulua ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sau noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu tolu, whaamatu watu ma le whaatatauina o le lua se lau lima se fulu wafe mai le teu ngā tupe le tausi ma vaenga ale malo. Fesili, po le a avea le foi upu tolu ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sau no mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu wha matu watu ma le whaatatauina o le lua se furu ma le fitu miliona. Ono se lau toru se furu ma le fitu afe. Lima se lau wha se furu ma le fitu tala. Mai le whaaputu ngā tupe ale matanga luenga o tupe. Fesili. Po le a avea le foi upu wha ma vaenga o le tulafono o e u finangalo iai sau no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu mua ma le ingoa, foi upu mua. Ingoa pu ma le amatanga, tulafono le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. Fesili, po le a avea le foi upu mua ma le ingoa, ma vaenga o le tulafono o e finangalo iai sau no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. E whaasila atu o whaangasolo nei le tulafono tau whaofi, o le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. E au noa ma se teunga. Tolu, tulafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono, fai taunga wha tolu. Tulai mai lau fionga le minsta o tupe. Lau fionga i le fonga fetalai. O te whātu le lafo. Ina ia pai tauina nei le tu la fono tau whaofi. O le whātauina o tupe lua olua lima, lua olua ono. I lona pai taunga whātolu. Whalua le fionga sui Palemene. O le minsta o le talonga ma alanga o fia ia e whapea fōni minsta o whamasnonga. Sili, po la whaitawina nei tu la fono tau whaofi o le whaatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. I lona whaitaunga whaatolu. E au finangalo iai sa ono ma le ioe. Au ese lele ai. Ua manu malo le ioe. Sto la fono whaatanga ina ai whaatauina o nisi o whaingo tupe, mai whaaputunga tupe, mtanga wengo tupe. Ma le taunga tupe le tau sima vaenga le malo. Malona whaonga ina whaapatoe ngā luenga whaatino, mga luenga whaatino laiti. E tui nā tu mtanga luenga mo ofisa. Ngā luenga whaatino e tui nā tu isi vaenga. Ma ngā luenga o whaia vei msui le malo. Mo le tau sanga whaal tupe whai wini la stol sifuru ioni lua afe lua sifuru ono. Tau sanga whaal tupe lua afe lua sifuru lima, lua afe lua sifuru ono. O te whaasile sila atu wa mai au na whanga solo le tula fono tau whaofi o le whaatatauina o tupe, lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono le Palemene ua poto, ma ua whaapea o na pāsia le mauta.
O le ala la foi le fanga le uta ale ofi. Awa o le wali le uta le solo. Ina wa asa le tupolata i le puapu. O pa ia ma mamalu o sa foi ma fainga o le tatou maota. O le autu pale ia i le tuu o le uluvai. Ua i u le pi ioa ma ua soli liu pi iama foi lo tatou a leanga i le tau ma fainga o le tatou tala o le tupe. Ma alo fai o le faiva, whawhitai mo le whaatama soali inga. Tātou tāpua ila ia faiva o le malo i lona whaanga o i o inga. Ai mo o mia tele lo tātou ngā lulue so tau au, ma le lango i ai. Ina ia maua se tali o mana onga o le atunu. Whamalo le usfono. Whawhitai le ono sai ma le whaapale le paia o lo tātou Palemene. Tā lofa i lo utou whaaonga ngase i le au ma le pō, ona lo utou manatu se manuia mo si o tātou watunu. E le i whaingo fie. Ai whawhitai le mamalu o usunga fono uma. Sa toa lava le tai ma whaatino i le whaaloalo la tātou ngā luenga. Ma lo whawhitai vi ia le li. A fai foi ua sala le lamanga i le whatautainga le fonga fitalai. O te asu atu vai malu i o tau fina ngalo. Ia alolofa ma wha ma ngalo se aleu. Samoa ma lau tapua inga, i o tu langa wha lupe ina. Se ua wha ma lo wha fitai mo lau tatalo ma lau tapua inga. Ua manui ai faiva o le Palemene. A fai foi wa iai se ngana le Palemene ua sopo utu Samoa i lau whafonga tapua i mai. Mātou te whaato ese atu. Ia lofa ma wha mangalo mai so mātou se. O le tatalo, tauia ina ia tu mau wha manuanga le atua si o tātou watunu. E tapua i mai al sau wha i ngā sui o matanga luenga. Ia fionga i ofisa whaari whaavai. O ofisa sili o pulenga o matanga luenga ma whaala potonga tuma oti o le tātou malo. Whawhitai mo le tapua inga. Ai mai se o la utou au nanga lango whaawau. Alofangia e le atua lo utou valawina. O lo tapa au iai le whaatonu folau a le malo. E whawhitai atu foi inisi o le mamalu o le atunu. O lo tātou mafuta pea, ma sao tātou mafuta pea ia tātou tau alumanga. Whawhitai mo le tapua inga. E le whaangalo foi au na ese sa whitai tunga le tautuaina o le tātou tau alumanga. I le nā vai aso, ma le nei vai aso. Lau fionga il ofisa sile o pulenga, ma le au whai ngā luenga, le mtanga luenga o fisota inga. Ma whamatalanga te konolosi e ala i le au nanga a le lua api, ma le TV iwa. Lau fionga il komisina o leo, ma le mtanga luenga e ala i le au nanga whai pea malu o le malo. Mo le puipuinga o le saunga le mu o lo tātou maota nei. Lau fionga il komisina ma le pulenga o au nanga tau tinei mu, ma whaalave tutupu whafuose. Lau fionga il ofisa sili o pulenga ma le au whainga luenga le whaalapotonga o le malosi wha elitise le EPC. Ma le ofisa sili o pulenga ma le mtanga luenga o tālonga ma ala ngā oa mo le fia o tangata. Whawhitai tele mo a utou au nanga. Whawhitai tau tua malo, whawhitai tau tua tunu. Whamanuia le atua i o utou wala awina. Na o se whamanatu al fonga fitalai a tātou komiti wha Palemene. A lolofa, ua tatau ana sa ili au tau taitaifono, masui taitaifono, ma whaatu langa le whaanga solonga o le iloilonga o ngā luenga. Ua tu inatu le fono au whai tu la fono. A sila le tātou pepa o ngā luenga, ua tofu malava komiti ma ngā luenga o iai. O le tele o ia ngā luenga e te tau ana li poti mai le fono au i le fono tanga o te sema.
lua fe lua sifuru ma le lima. Tu sai mai ai inga o tātou tu la fono tu mau. Ia manatua, e mai al tātou fono le nei, o na toi fo i leo komiti le maota to filau eti ale sana i mule nuu mo au tau Fonotaga. Sei tau tua na ane au tau pepa e whao ngā ia au tau wilo ilonga, o le afsoso ni atu fo i lau whai ngā luenga i le tūlanga. E more sila fia, o tau lima ina fo i le tātou ofisa le whaka, ua ia i aile to tongi o alauni i mo tau Fonotaga, a mui au tau. Pea o tātou tatala, i alo whangia le atua le afio atu o le tātou maota i le nei a fiafi. Tālo sia fo i le pui ngā lona nganga, e mau ai se whai ngā malo longa fi le mū i le nei pō. Ai tātou te leito le pō, o te talo sanga atu le afionga le suis fono mo si umu. Se e saunia se te talo e wha umai le tātou fono. Tātou sisi whātasi le fu o le manu mālo, le whailonga koluse so whatama le alo ma le nganga paia. Mātou whawhtaia lau fio le netu lau le afiafi. Wa e whawhonga i ngaluenga whatino o lau Palemene a Samoa. A mata mai lava le lava i aso se i audia foi le netu lau le afiafi lo mātou atua. Whawhtai lau piupuinga leo leoa i tonu le nei Palemene. Tonu foi se o mātou atunu le lana tāpua inga, wa e mele manuia whaiva se o mātou nei Palemene. Mātou te whawhtaia foi lau o fio i le netu lau le afiafi. Nisi foi o i la tau o le mwhai foi o na whataunuina o mātou tiute ma whaiva. Ona o le ngase o le tino o le mwhai ai o na mātou. Whatasi le nei afiafi. Mātou te whawhtaia i au puipuinga, mau leo leonga i ate i mātou lo mātou atua. Mātou te talo ni nei afiafi lo mātou atua. Wa e whawhonga le whelaflafo inga lau Palemene. E ala i luna ta mau a inga. Le whaasoa ina o le ta mau a inga. Leo wa whaafonga lau o fio. Ua tali le mātou. Tāru sanga. E pei o na mātou ilo ina ilo mātou atua. Mātou te talo foi le atua le nei tu lau le afiafi. Ia Samoa lana tāpua inga. Ma lo whaaftai. Wa mafuai o na ae. Ma le manuia le whaiva lo watunuu. Lo mātou atua. Mātou te talo foi de nei tu lau le fiafi. Mana tua foi de tai se o mātou watunu. I langa fionga i le Palemia. O le mātou valavalai. Ona o le sa iringa malosi. Mātou te talo i lau fio. Le mana o le wha malolonga. I e whapena ona pai atu i ai o wa au walofa. Whafosia le malosi. Toi tali umbai whiloai ma lau Palemene. Whau au whatasi o mātou tiute pe o na mātou tofi ai. Mātou te talo foi le nea fiafi. Whamanuia i lana fionga i le fonga fitalai. Le sui fonga fitalai. Le whaifoe ina o le mātou fono e pe o na masani ai. Iai leanga le leo lau o fio. Foa i le malosi o le tino ma le mafau ai meise le anganga i langa fionga i whaifoe ina o le mātou Palemene. Mātou te talo e whamanuia foi. Ia fionga i sui Palemia ma le kāpeneta. Whapele loa lore nei Palemene, i o mātou whaiva lo mātou atua. Tatalo foi nei afiafi. Whamanuia se o mātou watunu atoa. I lana tāpua inga whaafonga i le nei tūla le afiafi lo mātou atua. Mātou walau foi lau o fio. O ai o fia maua lau so soani. I e ilo wanga le leifa soa mo i la tau lo mātou atua. Tatalo whapitoa foi mo le ofisa o le fono lo mātou atua. Le tausi inga. Le puipuinga foi o i mātou i tono le nei Palemene, mā lo whaaftai. O i lava le mtanga luenga sa i ailonga sao, i a wale Fonotaga le Palemene, i ailo wanga le lei whaasoa mo i la tau le nei afiafi lo mātou atua. I le toi tali watu, sui mamalu umore nei Palemene, o lātou a inga lo whaatali, i a whape nao ne tulo inga la o fio, o moli le soifua maleola, whape nao no wheloai ma inga lo mātou atua. Mātou wala au foi de nea fiafi. Se teime o le pō la mo moe lo watunuu, lau Palemene, i mātou uma,
ia whapea o nei ai leanga le lei o la ua fio lo mātou atua. Whapea o na mātou wala whai le tai au mua o mātou fōringa pea i la ua fio. I o mātou se mari o mātou leanga. Mātou te to ele o mātou vai. E ala de tongi olanga saunia e lo walpele ina ia mamangalo ai a mātou nei ang sala. Ona o Yesu i le suafa tamale alo marangang pa ia. Amen. O te whasisilatu wa tolo ponei tau ala manga le fono au fai tu la fono se iau lia le aso lua aso se fulu ma le ono te se ma lua afe lua se fulu ma le lima i le utu la iwa tolu se fulu i le tai au.